G, let's go. Kabar Pak, saya upload thumbnail seperti biasa. Thumbnail dulu, thumbnail, ya kan. Katanya ada kontrak baru. Coba lihat. Nah, ini dia legend baru. Waduh, great finisher. Great finisher. See all. Banyak sampahnya ini, Pak. Benar. Great finisher, ada Roy Keane. Terus ini Samuel Eto'o, Batistuta. Terus base ratingnya kecil amat ya, cuma 89. Terus Pak, saya Pak, sabar Pak. Ini dulu. Upload thumbnail dulu, sabar. Bentar. Thumbnail hari ini dia. Jadi sekarang eFootball tulisannya kuning. Saya bikin kuning. Yuk, kita lihat live-nya. Ini dia. Halo bang, gue lagi nonton Naruto Storm 4. Maksudnya download, maksudnya. Oh, udah download kamu. Katanya ini. Katanya bakal FIFA 22 bakal gratis. Katanya. Kamu lihat ini deh, Facebooknya PlayStation Asia deh. Kamu lihat itu deh. Tapi khusus yang ini, khusus PlayStation Plus. Nggak tahu ya, kamu coba cek aja deh di ini Facebooknya PlayStation Asia. Aku udah cek tuh tadi. Nih aku kasih linknya ya. Aku kasih linknya deh. Sabar. Tak kasih linknya. Mana nih? Nih. Aku kasih linknya. Sabar. Ini dia, 10 jam yang lalu. Copy link. Biru nggak kalau di sini? Oh enggak ya, nggak biru ya. Oh biru deh itu. Coba tuh. Bisa tuh. Jadi pengen download, semoga sering-sering kasih game gratis. Coba kamu lihat deh. Katanya buat yang PS Plus doang. Pin. Biar orang pada tahu. Emang rezeki nggak kemana Pak, emang. Aduh, kalau emang rezeki itu alhamdulillah. Ya, aku kak, alah kak. Emang kamu nggak ada PS Plus? Perasaan ada deh. Ada lambangnya di punya kamu deh. Iya, buat PS Plus doang. Emang itu. Kamu nggak ada PS Plus? Apa namanya? Kalau langganan PS Plus tuh untungnya berkali-kali lipat Pak. Kayak sebulan 50.000 dapat beberapa game gratis. Udah nggak ada. Sebulan sekarang berapa sih? 60.000 kan? Sebulan tuh PS Plus. PS Plus sebulan 60.000. Setahunnya 500 sekian. 559 kalau nggak salah deh. Atau 569. Ntar. Remote nih ya. Lumayan lagi kayak FIFA kayak gini kan. Tiba-tiba ada game bagus. Kemarin SpongeBob, yang sekarang SpongeBob. Nanti FIFA, aduh, bener-bener mantep deh. Ya, masih part 4 lagi itunya. MU kalah, Pak. Emang main MU?
Sabar, saya cek dulu. MU hari ini main? Enggak deh, nggak ada liga deh harusnya deh hari ini deh. Oh itu mah kemarin, Sabtu kemarin, gocak MU, makanya saya heran. Yang 3-1 sama Arsenal kan? Belum mulai. The Emirates Stadium in all its glorious modernity, this symbol of new Arsenal, the Arsenal of the 21st century. And as you can see, we've already started here. Salah. 3-1 ya, 3-1 sama Arsenal kemarin Sabtu, Pak. Fiddles it through. Kenapa Anda baru teriak MU kalah sekarang? Udah semingguan yang lalu itu. Halo Bang, halo Fikri. Halo. Salah. Dapat loh ternyata. Offside juga. Halo Fikri. Oh, Fikri itu si Suhlon ya. Harus Suhlon. Ingat saya. Pogba. Locatelli. Haaland. Apa tuh? Lupa. Lo masih ingat 62? Iya. Saya ngebantai 9-0 nggak dicatat ya kan? Saya ngebantai 6-2. Langsung diingat, buset, sampai 2 malam diingat, gila. Yes. Enak kan kalau nggak nge-like, enak kan? 6-2 Bang. Iya Suhlon, iya, saya kebantai sama pro player itu. Awalnya mah udah 2-2, udah mau comeback, jadi 6-2. Sikat mulu saya. Yes, Otavio, come on. Nah ini orang rada nggak bisa main nih. Wah, keren banget, gila. Keren banget itu golnya. Lu lihat gak tadi? Hah? Otavio. Keren banget golnya, gila. Flashing dari sisi kanan. Dari apa bahasanya ya? Sisi kanan. Masa sisi kanan sih? Bahasanya. Ya itulah ya. Joao Cancelo crossing Haaland. Bahaya. Haaland itu udah kuncir ya? Memang sekarang Haaland kuncir? Ketahuan gak pernah nonton Bundesliga, Pak. Yo, short corner. Jauh amat short corner. Gue gak akan kelupain Bang 6-2. Waduh, bener ya. Sabar. Ayo dong. Naik dong. Gak ada yang naik, Pak. Sumpah. Ya wasitnya dari Asia tuh. Salam 6 jari. Waduh, salam 6 jari. Sampai dibikin salam ya. Gila ya, bener-bener. Sampai dibikin salam. Locatelli, Erling Haaland, Gareth Bale. Iya bagus. Roberto Carlos. Frankie, come on Frankie. Ya, ayo Flipo. Ada susah ya kayak gitu ya. Ay. Bang, gua kembali lagi. Apa tuh, siapa tuh? Sukaryono. Oke, Sukaryono, terima kasih. Selamat datang kembali. Anda yang nagih saya live kan tadi ya? Atau bukan? Profilnya sama bulat, kotak-kotak juga soalnya. Kotak apa sih? Coklat ya ampun, udah malam. Jadi bingung sendiri. 5 tambah 1 berapa? 6. Ya 6. Ya saya tahu 6. Yuk, iya, lewat. Bagus. Gets away from his opponents.
Played out Lo, towards the right wing. jauh banget, ngelebar banget. Otavio, He's got to be in here. Florian Wirtz. Gets the shot away. Dapat. And another time. Ai. 3 tambah 3 berapa? Iya 6. Ya, saya kebantai 6-2 ya kemarin. Beberapa hari yang lalu saya kebantai 6-2 ya. 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 Benar. 6. Tadic. Sebenarnya kalau Tadic is offering an apologetic beda gesture of 3-4 gol sorts. di game biasa Pak. Kecuali kalau di real life. Di real life kebantai 3-4 gol lah. Itu udah kebantai. Kalau di game kayaknya bagus Tomiyasu. Now, who's gonna be first to this? Padahal udah bagus banget cappingnya si ini. Alah. Cappingnya si Erling Haaland tadi. Frankie de Jong, come on, tarik terus. Neymar atas. Ya. Come on. Ayo Neymar. Back shot. Ya. Awas Roberto Carlos. Ngalangin dia loh. Halo Herni. Halo. Biar 5 tambah 5. 5 tambah 5 10 dong. Untung aja. Halo Herni udah pernah kesini kan ya? Saya inget deh. Otavio. Ya, bagus. Come on, Otavio. Partey, crossing, Inzaghi. Apa itu barusan? Mana 62 mana? Anda tidak lihat gol itu tadi barusan, Hah? Anda tidak lihat itu gol apa barusan, Scorpion kick. Gimana itu? Klik TikTok udah auto. Saya edit ntar. Anda tidak lihat Inzaghi. Kurang mantap apa coba? Bang, gue doain biar 10 gol. Amin, terima kasih Sukaryono. Amin. Dusan Tadic. Gila. Replaynya aja nggak di skip sama musuhnya. Ya, untung aja nggak masuk. Nah, gini dapat lawan lancar ya kan. Nggak ngelek. Scorpion kick match pertama. Arsenal 3-0 up at the break, precisely as they would have dreamt it. The action has already resumed. Bener-bener rame bang, ya tiga nonton, 3 desa. 3 yang nonton ya lumayan lah, 4 tuh. 4 ya lumayan lah. Waduh. Yang penting sekarang mah ada orang aja dulu yang menonton. Itu aja. Ya, Otavio, come on. Back shot. Yes. Udah bagus banget tadi itu. Bagus Frankie de Jong. Come on. Mulai deh. Dor. Ya, tiang. Astaga. Gila loh. Astaga. Ramai bang, saya mampir lagi ya Desa Woros. Terima kasih sudah mampir kembali ke sini. Saya ngomong dari tadi belibet mulu pak. Padahal udah kenyang. Pogba. Ansu Fati. Ya. Erling Haaland. Masih Haaland. Iya, coba shoot tadi dia. Gagal tapi. Gagal lah. Ya. Neymar, come on. Nggak dapet pak. Kalau kayak gitu. Bagus Florian. Otavio, nggak dapet.
Juventus Sabar aja, sabar, jangan terlalu buru-buru. Weird. Badak. Backnya Badak Pak, itu siapa sih? Oh, Pogba deh itu. Bang, gol bunuh diri dapat 1000 poin. Anda nipu-nipu dasar lu. Gila. Dari kemarin saya ngebantai udah 600.000 poin kali. Flippo, come on, Flippo. Astaga, masih ke save loh. Belum masuk lagi loh itu loh. Belum masuk juga. Gila ini. Sedikit tidak masuk akal ya, tapi ya sudah, itulah game. Partey. Saya mencoba gol-gol indah ya di sini ya. Gol-gol flashing dari luar. Tapi nggak pakai Partey juga sih. Harusnya. Jose Gaya. Now then, the ball's come loose. 5+1, iya 6. Iya 6. Pikri. Joe Cancelo. And Locatelli. Miris. Kenapa miris? Kenapa ngeliat? He could be in here. Bang, gol 1 apa? Gol 1 gue Pargoy. Oke ya. Kalau dapat nih. Ini udah mulai ngelek soalnya. Now it's Otavio. Opts to play it back. Nih, Pargoy nih. Ih, kirain masuk loh itu loh. Masih ditepis lagi. Mana. Bener ya, Pargoy ya. And that interception was most necessary. Looking for the runner. Nih, Pargoy nih. Ya ampun, emang gak boleh Pargoy kayaknya, Pak. Miris bang, 62. Bener-bener loh. Sumpah, disebut-sebut mulu. Anda nyebut-nyebut itu, saya jadi menang. Ayo Wirtz, lari aja Wirtz. Come on, Inzaghi. Kenapa ke situ? Dah tuh, respect. Tuh, Pargoy itu. Anda tag Instagram saya ya. Story Pargoy. Tag Instagramku. Paling kalau udah gol dia nggak Pargoy. Tahu aja. Tag Instagramku tuh di deskripsi Instagramku. Tag Parkour repost. Pargoy ya. Berani gak lu? Pargoy story. Ya, gol lagi nih. Ayo Pargoy 2 kali, Po. Ya. Gue Pargoy asli. Iya, tag saya di Instagram. Tag. Story. Ntar saya repost. Ntar ku repost. Ya, abandon gue udah. Bang, 10 gol bunuh diri. Gue berak. Kenapa bisa dipaksain gitu, Pak? Dipaksa. Dibohongin mau aja. Enggak apa-apa, biar seru aja, Bang. Biar seru aja. Sebenarnya kan kalau dia Pargoy nggak Pargoy kan saya nggak rugi. Seperti itu logikanya. Udah 133, mantap. Let's go. Udah 133 subscriber. Ayo bikin 140 yuk. Florian Wirtz ganti sama si ini. Brahim Diaz. Oh ya, abis ini saya mau ini mau beli Martin Braithwaite buat gantiin si Inzaghi. Toh dia Pargoy nggak Pargoy kan bukan urusan saya juga. Nggak rugi juga kan saya. Arsenal totally rampant here. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage. Tapi ini orang kagak abandon loh. Kalau saya jadi dia abandon, Pak. Laki banget ini orang. Face to face with the keeper and the shot. Ya kan? Respect kamu. Bang, besok live jam berapa? Kayaknya besok nggak ini deh. Besok nggak live deh. Salah kiri. Besok kayaknya nggak live deh. Soalnya besok ada bukber, Pak.
ada acara keluarga juga, jadi tidak live. Wih, 6-2 ngebantai memang ini masih jam berapa? Masih setengah 9 enggak? Setengah 9 memang ngebantai orang, ntar setengah 10 jam 10 baru kena bantai sama orang. Malaman dikit kena bantai. Lihat aja ntar. And they win it back again. Gaya. jam 4 live bang. Jam 4 apa? Jam 4 subuh. And that is that. A demolition. Ya, ada 6 tuh ya. Sesuai tuh. 3 tambah 3. Tuh, 6. 4 subuh, waduh, saya juga sahur pak. Ya nggak bisa kalau 4 subuh. Oke, kita beli ini, Lord Braithwaite. Sih bagus sih, apa namanya, buat game gratis ya. Ini bagus banget nih. Game 4 subuh saya masih teler pak. Sahur aja jam setengah 4. Apa tuh? Wih, Lord Paduka yang mulia Maharaja Sultan Agung Elpa Consolero Cristiano Lionel Armando Martin Braithwaite Nazario de Lima Desa apa tuh? Dezauza Deningrat. Oh, itu yang ini ya. Apa namanya? PES Indonesian ya. PES Indonesian tuh. Saya inget banget dia ngomongnya kayak gitu. Oke, kita lihat filter. Club teams, MU. Tim terbaik di kok MU sih. Jadi ingat Maguire. Kenapa saya mikirnya ke Maguire ini pak? FC Barcelona. Nah, position striker. Bang, gue lebih suka lihat channel abang daripada channel lain. Ah, masa? Bener nih. Mana dia? Mana? Halo. Braithwaite. Nah, ini dia, Braithwaite. Ini Sukaryo, Vivi. Mana katanya Pargo ya udah kan. Nah, ini dia. Martin Braithwaite. Kita lihat mukanya, Rada ini ya, rada bibirnya tebal banget, Pak. Lihat deh. Beda banget kalau dibandingin Bruno. Bang, katanya PES lisensi AC Milan. Sekarang udah nggak lisensi pak. Dulu iya lisensi. Kita beli langsung. Sign. Sekarang udah nggak ini. Udah nggak lisensi. Sekarang namanya Milano RN kalau nggak salah. Ini dia, Martin Braithwaite. Bener bang. Wah, keren nih. Ini dia, Martin Braithwaite. Dah proses. Mbappe bang, Mbappe mahal pak. Nih lihat ya, harga Mbappe ya, lihat ya nih. Katanya bang AC Milan. Sabar. Nih lihat Mbappe ya. Ini Mbappe ada di sini nih. Nih lihat 1 juta. Koinku di atas cuma 186.000. Gak cukup. AC Milan nih, coba lihat nih, Milan ya. Klub tim Eropa dari Serie A. Nih, mana nih? Mana ya? Belum, mana nih? Milano, nah ini dia, Milano RN. Nih, pemain-pemain. Ini isinya pemain-pemain Milan semua tuh. Zlatan, Frank Kessie, Hernandez, Maignan, Tomori, Olivier Giroud, Romagnoli, tuh Brahim Diaz, Tonali, Florenzi, Bakayoko. Ini kan pemain ini semua pak. Krunic, ya kan, pemain Milan semua, cuma nggak lisensi Milannya. Udah nggak lisensi. Dulu sempat lisensi katanya. Udah, yuk kita lanjut lagi. Mahal-mahal pak harganya pak. Mbappe aja 1 juta. Malah nggak bisa jual pemain lagi kan. Kita game plan dulu. Iya. Reserve Martin Braithwaite.
taruh lah, kita sub, kita masukin ganti si ini. Nah dah. Oh Pratama, kenapa gak dibawa Pratama Arhan? Bawalah Arhan. Arhan kasih ini dia. Dah. Nih Pratama Arhan nih. Lihat gak? Mau lihat gak? Nih. Tuh. Doku juga pemain Dortmund. Doku siapa pak? Saya nggak ngikutin Bundesliga soalnya. Main motor GP, MotoGP pak. Nggak ada R-nya. Main MotoGP bang. Aduh, MotoGP 22 ya yang baru ya. Mahal pak. Iya, udah. Apa kalau request game-game baru ya terutama ya. Apa namanya? Mahal harganya, sumpah mahal. Satu game itu bisa 600-700 ribu. Bahkan sampai 800 ribu tuh ada, 800 setengah, 860. Main PES kah bang? Yes, betul bang. Main PES. Siapa itu namanya pak? Ribet amat. Sam. Wih, Sam. Ya mas. Login ML dulu, oke desa. Desa Wero. Siap desa. Football. Nah, temu. Yuk, semoga nggak nge-lag. Semoga tidak nge-lag. Aduh, lawannya susah lagi nih. Kayak saya udah pernah ketemu lawan ini deh, ketemu dia. Izin keluar bang, mau main ML. Oke, desa. Terima kasih sudah mampir. Lain kali mampir-mampir lagi. Versi mobile kapan update-nya bang? Nggak tahu, udah belum ada info soalnya. Belum ada info pak. Sisanya nggak mampir lagi. Tutor lihat YouTube. Waduh, teman kerabat. Oh, ini si Sorjono. Sorjono ini teman kerabat. Nggak, kenapa namanya harus teman dan kerabat gitu. Bang, mulai rame. Iya, alhamdulillah mulai rame. Kita lihat lawannya. Kan lihat. Samuel Eto'o, Guti nih. Yang baru nih. Eto'o baru, Batistuta baru, Vieira baru. Itu baru keluar loh, hari ini loh. Baru keluar. 3 itu. Mungkin sama Guti. Mungkin ya. Kalau Campbell sama Beckenbauer kan udah lama. Tonali, Tomori, Thibaut Courtois. Sadis, bener-bener. Lawannya sadis, Pak. Saya cuma butuh 3 poin buat promosi. Buat promosi ke Division 4. Mas, tadi jangan lupa Mas Sam di subscribe, di subscribe. Mungkin kayaknya versi mobile baru musim depan deh update-nya. Mungkin ya. Let's go. Yuk. Ini orang ngerti main, Pak. The Emirates Stadium in all its glorious modernity, Ya kan ngerti main. symbol of new Arsenal, the Arsenal of the 21st Orang-orang century. kayak gini nih ngerti komposisi pemain. And as you can see, we've already started here. Who do you think this turns on, Jim? Kok ke sono bukan ke Frankie? Bang, buka apa tadi? Buka apaan, Pak? Nggak buka apa-apaan saya. Awas bang, 6-2. Kayaknya bakal lebih parah deh kalau ke bantai. Main game lain bang, main game apa dong? Kalau nggak, kamu ini deh, apa namanya, siang biasanya saya live. Biasanya aku live siang. Siang tuh sekarang lagi main God of War. Boleh lah mampir-mampir. Ih, boleh lah mampir-mampir. Kalau malam pasti football. Karena e-football itu narik viewer pak. Sumpah, e-football tuh narik viewer banget. Game baru ya kan, komunitasnya gede. Ah udah, lengkap. Yes. Florian Wirtz. Balik. Ih, kenapa nggak ke Wirtz? Alah, maksa banget. Bagus.
Arsenal looking to pass their way through. Dor. Nggak dapat. Halo Bang, halo Jabun. Selamat datang Jabun. MotoGP Bang, sumpah Pak, MotoGP masih mahal Pak harganya. Pak, berapa sih harga MotoGP sekarang di PlayStation Store? Look, it's a run defense is this like. Inzaghi. Halo Jabun. Selamat datang. Sparkling save, absolutely sparkling. His reflexes were ultra sharp. Partey. Ya, Otavio. Ini orang ngerti main, Pak. Lihatnya defense dari tadi. Kan. Bagus, untung aja. Ketutup itu ya. Opportunity for Arsenal to break. Vieira. And it's played forward. He's in plenty of space here. Dapat apa tuh? Tar lupa. Sabar. Ya. Untung aja. Dapat subscribe-nya cepet-cepet banget. Enggak, Pak, sumpah. Ini udah setahun lebih kali. Hampir 2 tahun ini live streaming kayak gini. Baru akhir-akhir ini emang lagi apa namanya lancar banget. Emang apa namanya lagi deres banget akhir-akhir ini. Sehari itu bisa dapat 3, 4, 5. Kalau lagi hoki ya 10. Ini hampir 2 tahun, mau 2 tahun, apa 22 tahun ya? Alah. Bagus. Bang, sekarang jangan pressing mulu, jaga pemain. Iya, zonal kan. Zonal defending. Zonal defending saya tahu. It's die-hard defense and the willingness to put his body on the line. Very impressive. Ayo Otavio, come on. Now it's Otavio. Ngelek Pak. Mulai kan? Oh, that's nice. Ngelek kan? Opts to play it back. Frankie. Bagus itu Frankie. That has been cleared. Lah. Dapet. De Jong. Alah. Now the counter. Batistuta, counter. Gets his pass away. Aman, santai. No, that is pretty much the end of that. Lah. Dapet loh. Kirain nggak dapet. Partey. And here's Inzaghi. Nah, Otavio, come on. Otavio crossing. Bang, gua off. Terima kasih. Oke. Terima kasih Sukaryono sudah mampir. Terima kasih banyak. Guti. And here's Eto'o. And here's Batistuta. Alamak, Jang. Oh, that's delightful. And here's the chance to counter. Oh, and he's broken the line here. Vieira does really well to win the ball there. De Jong. Vids. Ya. Oh, super ball. Inzaghi. Come on. Inzaghi. Subscribe baru beberapa dikit banget. Coba saya lihat. Udah 68 lumayan loh. Belum 68. Coba yang nonton subscribe channelnya si Jabun. Tolong subscribe itu. Dikit lagi 70 dia. Udah 69 tuh. Kalau lagi nonton, tolong bantu tuh si Jabun. Tolong bantu. Bang, bikin konten tutor dong. Tutor apa? Tutor apa nih? Tutor apaan? Yah, elah. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that was not the case. Batistuta. Roberto Carlos, come on. Tengah, yes. Could move up a gear here. Yes, Inzaghi, shooting. Yes. Gila, keren banget itu. Sumpah. Itu si Sorjono kayaknya. Kagak Pak, Sorjono mah ini ada 2 akun. Dia kalau nggak salah Sorjono sama yang teman kerabat. Kayak MU Jabun orang baru deh kayaknya deh. Iya kan? Orang baru nggak sih? Tolong di subscribe. Udah berapa dia subscriber?
So there you Udah have it, 69 ya. close Tadi fought ku sub. football, but one that still had its Udah moments, 69. but ultimately produced just one goal. A more than decent game up to now. Any opinion you'd like to express on the first half? Kuncinya ini aja bang, apa namanya, konsisten. Bikin kontennya konsisten. Misalkan kayak sehari satu, Arsenal go in at half-time terus with a sama further durasinya 1-0 ditambahin. lead. Udah, kuncinya itu aja. And if you're just back Konsisten from your sama break, durasi you've missed tambahin. very little of the resumption of the second half. Well, it's been tight, Peter, but I'm expecting things to open up now and we get some free-flowing football. Well seen, saw that coming. Channel Guti. And it's Eto'o. Batistuta. Batistuta. Bahaya, no. He scores. Lihatlah kualitas main dia. Channel Sorjono itu channel yang masih gue tonton dulu pas up tutorial. Spiritual kok tutorial. Pokoknya sama bang. Just so calm under Mukanya pressure, sama bang and he kayak yang di managed post to Sorjono. fashion a Hah. fine finish. Well, he had Lu to itu deal Sorjono. with an awful Bener-bener lot nih of Sorjono nih. attention, but his tenacity won the Halo. day. Halo. Milan Memang with anak the ini satu, equaliser, and benar-benar. we're all square. Sorjono. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome Roberto Carlos. should all come down to finishing. Partey, he's in a great position. Lah, And he kok nggak was dapet alert itu? to it. Oke. Now looking to orchestrate Turun, a semua turun. Semua turun. Nice. Tomiyasu, mantap. Interception. So Jim, is that the manager telling the forwards that Bus. they must stay forward for now? Well, I think Ya, he just is Neymar. concentrating on the shape here, and he wants maksa them to gitu? press as high as they can and get in Ay, the right position kok nggak to nggak do dapet that itu? collectively. Lini keduanya kemana itu tadi? And he's heaved it away. Bagus. Roberto Carlos. Ya, bagus. Here's Inzaghi. Kenapa ditarik lagi? Padahal udah Pass bagus that itu tadi. sloppy. Ih, nggak mau nge-shoot dia. Nggak mau first time gitu loh. Has created Harus dikontrol one dulu. already. Well intercepted. Ayo, It's jangan. needed to be. Dapat dong, Tomiyasu. Fair tumble under that challenge. Bagus. Itu siapa itu? Orang Jepang. Alah. And it's Batistuta. And there's his chance to Jangan, lead the jangan, counter. sabar. Ya This might ampun, spell kok bisa lolos? Batistuta! Morishige clears. Iya deh, lu bukan Sorjono, lu Jabun. Emang sama ya namanya? Di-upload di And mana that emang? interception Fotonya? was most necessary. Tidak bisa. Siapa itu? Virgil. Ayo, Virgilnya masih di atas tuh. Belum turun dia. Ayo, gas yuk. And now the Counter. breakaway. Now it's Otavio. Ai. Terlalu maksa sih tadi. Terlalu maksa ke tengah. Oh, good read. Bagus Partey. Ayo, tengah. Yes. De Jong. Yes. It's a pretty loose pass. Dapat Diong. And here's Eto'o. And here's Batistuta. Ngelek. Nice interception, well timed. Ngelek. Alah. Untung aja kerebut lagi. Yes. Chance to break. Yes. Partey. Ya, bagus Partey. Come on. Florian. Aduh, Guti. itu pas lagi jalan apa tuh? Oh, that's well spotted. Otavio. Aturan balik ke Otavio tuh. Some really good ball movement. Can he Gol. finish? Yes. Gila, bagus banget itu. Sumpah. And they're back in front. Itu pas lagi jalan. Balang siap up muka gue pas foto. Fikri so tau sumpah. Halo Bang, halo Suhlon. Halo. Pak, jangan ribut Pak, udah Pak. Jangan ribut di komen. Kalau Anda ribut saya nontonin. Saya nontonin dari sini deh. Tak tontonin deh. Halo Bang, iya Jabun. Lah. Kenapa si Suhlon yang jawab? Perasaan tadi Kri. Kita lihat. Udah 133 subscriber, apa udah nambah? Astaga. Tar dulu. Saya rada kaget, Pak. Udah 137. Hah? Dari mana itu? Sumpah.
Sumpah, saya kaget itu. Kok bisa? Wah, itu sih bener-bener. Kirain saya 134 gitu kan. Pelan-pelan, 1 nambah 1 gitu. Sumpah, aku nggak expect, Pak. Tiba-tiba segitu. Ya Allah. Ayo 140 yuk, 140 yuk, bisa yuk. Ayo, yuk, bisa yuk, 140 yuk. Ya, Flippo, come on, Flippo. GG bang, iya nggak? Udah 137 pak. Dikit lagi 140, ayolah. Ayo, 140 yuk, bisa yuk malam ini yuk. 140 yuk. Ah, salah. Ya kan e-football kan, bener-bener kan, ngangkat banget e-football. Ya bagus. Cutback, Neymar. Ya. Otavio, rebound. Astaga, untung aja gol. Masuk. Untung masuk, Pak. Lihat nggak tadi di save lagi sama Courtois. Untung masuk, mantulnya ke dalam untung. Nice, sudah end lah ya. Udah end game lah ya. Udah game over lah ya, udahlah ya. Udah 3-1. Kalau dia bisa comeback sih. Halo Bang, halo Cindy, halo. Alah, kenapa harus nge-lag dulu? Kenapa segala nge-lag? Halo. Bagus pemain Jepang. Siapa itu? Pemain Jepang itu, Morshihage itu. Ya itulah namanya. Rada susah namanya. Buang. Masih 2 menit sih. Vieira gets the better of his opponent and gets the ball. Now it's Tonali. Was, Tonali. Hati-hati. Beckenbauer. Gila, Beckenbauer sampai maju, Pak. Udah dong. Sit. Udah kelar, sit. Terakhir. Ya udah terserah lu mau anggap gua Sorjono, mau Jabun, nama gua Jabun ada. No, apa tuh? Jabun nama 2 Jono. Oke. Ini akun ketiga Fikri. Waduh. Sulorban maksudnya. Waduh, Cindy. Mohon maaf, kenapa namanya Cindy, Pak? Cindy udah kayak nama cewek, Pak. Bener ya, yang nonton aku itu cuma 1% cewek, 1%. Sisanya cowok semua. Sumpah. Gak tahu kenapa. Nice. Promosi gitu ya kan. Divisi 4. I'm coming divisi 4. Saya datang. Divisi 4. Let's go. Yes. Gila, lambangnya aja udah berubah ya. Mantap nih, mantap. Let's go. Kayaknya kita harus rubah profil ya. Gua duluan ya mau siapa lagi, Pak? Kayaknya kita harus rubah foto profil Neymar. Oke. Jangan Ronaldo lagi, jangan fix goal lagi, Pak. User information, user detail, edit user information, avatar. Lah, kok ini? Lah, kok begitu, Pak? Halo Bang, ini akun ke-4. Waduh, akun ke-4. Ntar lu, Pak, saya ganti beginian doang. Sabar. Kagak in-stream kok. Sabar. Mana ya si Neymar ya? Neymar. Mau jabun. Siapa lagi? Mana sih Neymar? Mana sih? Sumpah, mana itu Neymar? Kagak ketemu-temu, Pak. Ah, ini dia. Dah, belakangnya Indo. Dah. Gue duluan ya, mau jabun siapa lagi? Oh, bentar. Mujabun. Oh, Mujabun. Oke, Mujabun. Ternyata udah kenal Anda ya. Gue peringatin ke kalian. Kalau buat akun jangan banyak-banyak, akhirnya ternyesel. Oke, iya Pak, sumpah Pak, nggak ada viewernya ta.
Ntar nggak ada viewer ya, bener. Cindy, terima kasih Cindy. Udah subscribe, terima kasih banyak. Nah, sekarang kita lihat subscribernya berapa nih. Video, ini dia. 139. Satu orang random lagi, ayo. Satu orang random lagi 140 nih. Ayo, bisa nih. Ini masih jam 9, Pak. Ini orang masih pada aktif lah di handphone. Ayo. Udah gua subs Bang, Suhlan. Aduh buset, banyak amat akun dia. Berapa biji tadi? 4 biji ada kali. Allahu Akbar, Suhlan. Akun kelima, oh iya, 5. Akun kelima, banyak amat. Oke. Saya jadi kangen Kratos ya. Jadi pengen main lagi God of War. Kayak ini dia lawannya, waduh, lihat apa namanya, rating lawannya 2600 Pak. Apa kekuatannya, powernya. Bukannya apa-apa, HP ada batasannya buat nambah akun lagi. Oh gitu. Saya nggak pernah dah. Akun saya di handphone tuh cuma 2 Pak. Akun sekolah sama akun ini, sama akun YouTube, hiburan segala macem, game. Kita lihat nih. Ini musuhnya, lihat aja nih musuhnya nih, lihat nih ya. Lihat nih, 1 2 3. Lihat. Emas semua no. Carles Puyol, Campbell, Guardiola, Pep Guardiola, Gutis, Xavi. Waduh, Xavi, Forlan, Batistuta, Frenkie de Jong, David Alaba, Cesar Azpilicueta, Donnarumma. Ini saya kebantai sih, udah fix saya kebantai udah ini. Gimana lagi ceritanya? Mau ngapain lagi udah? Udah gua subs Bang, akun ke-6. Udah, nggak perlu, udah ya, udah. Alhamdulillah udah 140 subscriber. Ini kenapa saya ngepin beginian ya? Sabar. Yang tadi apa namanya, Mujabun suka pakai Aldos juga. Wih, buat aku sampai 6 aja tuh lah, bisa mampir ke gua itu. Iya, boleh tuh ke Sorjono tuh. Selamat Bang, selamat. Terima kasih Cindy, terima kasih Suhlon, terima kasih. 140. Alhamdulillah. Yes, 140. Lihat, Dusan Vlahovic udah gol lah. Lihat gol lah ini. Untung aja enggak. Keren gol. Lihat aja kualitas pemainnya. Kalah jauh Pak, bagaikan langit dan bumi. Tapi kita lihat permainan, dari sisi permainan nih kan. Kalau kata Koci, yes, lihat itu. Aku nyimak. Sabar Sorjono. Mau 150 gak Bang? Udah, cukup gak apa-apa udah. Daripada satu orang banyak, malah ujung-ujungnya nggak ada view-nya. Seperti itu. Nanti nggak ada view-nya ujung-ujungnya. Biarin aja, alami aja bro. Jadi lebih wah gitu. Udah gol nih, gol. Untung bagus. Udah. Nggak apa. 140 udah cukup. Ntar biar orang masuk, biar orang random masuk, subscribe, alami aja, biarin alami. Jangan kayak gitu Pak. Waduh, Vieira. Campbell deh itu, kirain Vieira. Wah gila, badak banget Vieira. Vieira Campbell. Kok Vieira mulu sih?
Sampai mental-mental loh. Iya loh. Sampai mental-mental si ini. Out dong. Enggak. Astaga. Pep Guardiola. Segala nge-lag tadi. No, untung aja. Udah ya bang, udah ya bang, udah gue bantu 140 ya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Loh kok gitu pak umpannya? Udah long ball aja udah. Inzaghi is firing after that one. Now it's Neymar and it's Inzaghi. Tuh Wirtz, come on, let's go. He's in here. Can he put it away? Aish. Hampir. Oh, surely that deserved better. Dusan Vlahovic, Cesar Azpilicueta, Aspi, udah jaga tengah aja kita. Aduh bahaya. Lihat kan, dia mainnya gimana? Lihat gak dia main kayak gimana? Ngeri kan? Ngeri gak sih? Ngeri pak pemain-pemain kayak gini nih. Ayo Inzaghi dapat. Yes, bagus banget. Tapi lepas. Lagu mana? Bagus, ayo Neymar, come on. Ayo. Allah. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Oh, super tackle. They were bagus. and under the cosh. That had to be spot on and it Ayo itu. was. Otavio, come on. Now it's Back shot. Otavio. Ya. Telat fake shotnya. Well, he is the type of character who rises to this Sabar sort of Sorjono, challenge, ini and udah he gua will shoot be tuh. back for more. Kenceng banget si Forlan. Forlan shapes to Ya shoot. udahlah ya. He has done it. Selebrasi lagi nih orang. That really is quite fabulous. Ya udahlah ya, kalau kayak gitu udahlah. Oh, that's wonderful Forlan to see. emang The buset run was larinya kayak dikejar. explosive. The finish Kayak ngejar explosive. maling pak. Udah 1 tuh. Ada gue males ngemis subscriber jir. Ya mau gimana? Has certainly made things Nggak, interesting. ngemis sama promosi kan beda pak. Ya, kalau nggak ngemis, Anda ngemis kan bahasa kasarnya lah, ya kan? And he's gone backward here. Has a shot. Ih, And that has earned a few nods of approval from Corner. the bench. Neymar, Managed to get it away. Aduh nggak ada yang dapet, nggak ada lini keduanya, lihat dah. Dapet Neymar. Oh, he's managed to pinch it off him. Sayang banget. Sabar nih gue tonton juga. Roberto Carlos cuts out the pass. Poor pass that. Alah, Guti. Dusan Vlahovic It's a good ke ball sebelah and he could kanan. be in. Ayo, Xavi. Xavi. The cross come greatly. Ih, gila. Dapat aja dia loh. Partey. Yes. Oh, red. Salah. Nice Bagus. interception. Mings, His offside positioning juga was sih. spot on. And the assistant referee has his flag raised for offside. Udah selesai belum? Belum selesai. Live streaming, Pak. Baru berapa match ini? Baru 3 De match. Jong. Lihat A real kelakuan chance Forlan. if he can get through. Bahaya tuh Forlan tuh, lihat tuh. Lovely ball Kan. into space. Ya udah gol lah. There's the hit. Bagus, untung aja lah gol. Oh, and that is Corner kick. really good tenacity. Hah, tiba-tiba 7 yang nonton. Waduh, banyak banget. Buang. Defending Nice. of the desperate variety. Ya, It's gagal loose dia and Pep. there's a race for the ball. Pep Guardiola. Refuse to lose. Pride of Tottenham Hotspur. Oh, well played. De Jong. And it's Neymar. Inzaghi. Well, that was a period of possession Today is which the day. carried just about no threat at all. Oh, Eh, great kok ball. gitu? He's made space for the shot. Awas, Excellent nice, interception. bagus banget defense-nya dari tadi. Belum jebol aja nih, lama-lama jebol nih kayak gini nih. Looking to break out here. Ya. Roberto Carlos. Ayo.
Dia ngepres tapi tahu Pak dia kapan ngepres Pak. Ruangnya masih ketutup aja. Good spot, he's seen the run. Bagus banget gila. Oh, fine stop from the keeper. Well, what can I say? Truly wonderful goalkeeper. Kok nggak gol itu? No, kok nggak gol itu? Kok bisa-bisanya nggak gol? Halo? Kok bisa-bisanya nggak gol? Hah? Depan gawang kayak gitu Pak. Inzaghi. Otavio masuk, mantap. Inzaghi. Ya, itu dia. Sundulan remedial dari Inzaghi. Karena tadi kagak gol depan gawang, sekarang gol. Beberapa detik kemudian. Let's go. Aku ngalahin pro player loh. 2-1. Arsenal take the lead. Dia masih sabar loh mainnya loh. Tuh, Neymar bagus. Wah, keren banget golnya. Sumpah, itu keren banget. Cut inside tiba-tiba flashing. Wah. Nontonnya kalau bisa yang video shot aja. Ya, kalau short tuh ini formatnya kayak TikTok gitu ya. Formatnya kayak TikTok ya, jadi bisa orang lain yang nggak kenal lu bisa nonton lu gitu. Nggak jadi main ML Bang, kenapa tuh? Kok nggak jadi? Ya, nonton aja sini, ya, saya temenin. Daripada gabut. Sono bawahan. Nah. Ayo Otavio, kosong. Ih, nggak dapet. Donnarumma depan langsung. Forlan. Tarik. Nggak gitu dong, nariknya nggak gitu. Udahlah. Oke, thanks Fikri, sama-sama Sorjono. Kenapa nariknya kayak gitu Pak? Nariknya nutup ruang Pak ke bawah harusnya. Ngerapat ke Forlan ya bukan naik. Tapi ya sudah lah ya. Sudah terlewat. I 6-3 Anda benar-benar ngedoainnya enggak dah. Sumpah. And that is as far as they're going to go. Ya elah. Untung aja. He is through his finish. Now who's going to be first to this? Nice, bagus. Khan catches it safely. Ya. Bang, sekarang tanggal 28. Aduh. Saya bukan fans Barca loh. Saya bukan fans Barca. Jadi aman, saya fans Liverpool. Nggak ada kan tanggal 72? Nggak ada kan? Xavi. No, untung aja, bagus. Ya. The attendance for this match was 70,987. That's been cut out. Well played. Aduh, Forlan, bahaya Forlan. Iya kan Forlan, lihat tiba-tiba di depan gawang kayak gitu dia. Hat-trick dia. Forlan benar-benar. Terada gila Pak, sumpah. Jadi 3-3. Aduh, babak kedua emang khas banget Pak dari kemarin. Aduh, dia pause lagi. Ya kan lama-lama kebongkar juga kalau kayak gitu mainnya. Nonton banyak, komen sedikit nggak apa bro. Untuk awal-awal ada Bang kemarin tanggal 27. Ya tenang. Emang nggak, sekarang saya tanya, 27 itu dibantai sama siapa coba? Ayo. 27 Liverpool dibantai sama siapa? Bang, tanggal 31 kapan, Bang? Kagak tahu dah. Bulan ini tuh ada 31 nggak? Ini lama banget nih orang ngepause-nya. Ya,
Saya tanya, sabar bang, saya lupa. Aduh. Mau beli rokok dulu, oke Sorjono. Madrid kah bang? Bukan dong. Mana ada Madrid ngebantai Liverpool 7-2. Tidak. Ini match liga. Liga. Premier League, bukan Champions League. Kalau Madrid mah waktu itu kan di final 3-1. Saya ingat banget itu. Gara-gara Lord Karius itu udahlah, capek gue ngingetnya. Gara-gara Lord Karius itu blunder 2 kali coba. Mana lah. Hadir bang. Oh, siap. Indonesia. FV Indonesia. Siap. Jangan lupa dibantu subscribe-nya. Biar rame, biar tambah rame. Alan masuk. Kok dia tahu aja cara defend gitu. Forlan lagi. Forlan lagi kan. Kan kelakuan kan Forlan kan. Astaga. Bagus Oliver Kahn. Aston Villa bang, iya Aston Villa. Ada nyari di Google apa gimana pak? Otavio. Partey. Bagus. And he's picked out the run. Ini dia. Gets away from his opponents. Waduh. Dipepet 2 orang gitu. Well, he had a really good run at Hampir goal kebobolan, there, but the iya. defense just weren't going to let it Untung pass. Oliver Kahn masih I'm struggling sigap. to work out Tua-tua whether that was brave masih sigap. or a bit stupid. Maybe both actually. Benar-benar. Excellent challenge there. Forlan, aduh Forlan bikin saya tremor pak, sumpah. Nih dia lari tuh, lihat tuh, Forlan tuh, lihat tuh, kelakuannya tuh. Oh, well played. Got a corner here. Kemarin tanggal 27. Ayo. Xavi crossing, Erling Haaland dapat Oliver Kahn, nice. Mings, udah buang aja, buang ke depan. Kan Forlan kan, lihat. Kagak capek-capek pak dia pak, dari tadi lari. Sundul ke depan, yes. Saya baru promosi loh ke Division 4 loh. Ketemu lawan langsung kayak gini. Ayo dong, Inzaghi maju dong. 3-1-2-7, waduh. 3-1 MU ya. Ya elah MU ngatainnya 4-0 aja pak lawan Watford pak, biar lebih sakit. Atau enggak 5-0, 4-0 sama Liverpool. Nah, kalau Liverpool ya masih logika lah ya. Masih masuk logika lah ya kalau kebantai sama Liverpool. Ini kebantai sama Watford 4-0. Watford loh. Hah? Watford 4-0 kok bisa? Bisa-bisanya MU. Sumpah defend dia tuh dari tadi. Nah lo, teman sendiri digebok sama dia. Aston Villa bang, iya Aston Villa. Udah itu kan udah lama. Sekarang Liverpool lu nggak lihat Liverpool sekarang kayak gimana? Forlannya lihat. Bagus. Orang Jepang. Tuh back saya orang Jepang pak. Gimana spellingnya ya namanya? Ayo Inzaghi. Kok nggak ke Inzaghi? Inzaghi, come on. Otavio. Dor. Yes. Golazo. Come on. Yes. Mantap. Gila rame pak langsung pak. 4-3 beberapa menit terakhir. Bang nanti versi mobile kayak gini tampilannya ya. Kemungkinan kurang lebih kayak gini. Cuma mungkin grafiknya nggak bakal sebagus ini. Mungkin iya tampilannya kayak gini, cuma grafiknya mungkin nggak kayak gini. Udah pasti nggak kayak gini sih grafik mobile. Tampilannya ya mungkin kayak gini. Ya ini gambaran sekilas aja lah. Ayo 2 menit, tahan. Yes. Come on, ayo.
Defend aja, defend. Oh, that's well spotted. Awas. Otavio, and it's Inzaghi. Oh, nicely Udah dong, yes. intercepted. Mantap, lihat. And that will be the final act. Well, Bang, gue whatever the fans shortcomings Madrid. on either side, Halah, it was a great Madrid. game to watch. Madrid, Just one between Madrid them. apa ya? Filippo Oh, sama Inzaghi Barca, voted berapa man sih of the match, Barca tuh? and deservedly so. Hah? Yang nonton 11, Pak. Thrilling, nail-biting, perhaps Serius ini, yang frustrating nonton until 11. the very end. 9 We do sekarang. have a winner. Wah, Well, this looked like it had a draw keren. written all Wah, over it, sumpah Peter. eFootball So sih ajaib, credit Pak. where it's Benar-benar, due. Pak. They found a New way to subscriber, win it, and they FV, can take great FV Indonesia. Terima kasih satisfaction FV Indonesia. from, never losing that Terima focus. kasih. Ada video klarifikasi pula di channelnya. Thanks to Jim. We both wish you 04 ya, Bang. Ya, saya tidak mau roasting, Pak. Tomiyasu. Bang, dari kontrol ada perubahan nggak? Ada. Kayak double press-nya R1 jadi R1. Double press jadi R1. Terus larinya bisa disetting sih sebenarnya. Kontrol tuh bisa disetting. Saya pakainya sprintnya R2. Flashing itu kan harusnya R2 kotak ya. Harusnya flashing R2 kotak, tapi saya ganti jadi R1 kotak. Umpan lambung sama chip sama Panenka juga sama semua lah. Cuma itu doang tadi, sprint sama flashing sama finesse. 0 gelar 4 kompetisi. Waduh. Siap-siap ini Liverpool apa 4/4 ya kan? 4/4 ya kan? FA Cup udah final ya kan? Carabao Cup udah, Champions League ya harusnya udah setengah kaki di final harusnya ya, karena ya lawannya Villarreal harusnya bisa menang lah ya lawan Villarreal. Nggak mungkin, Pak, masa Villarreal yang lolos ke final. Nah, Premier League-nya ini nih rada berat nih. Nggak bisa nyaingin Piala Madrid, Bang. Wah, iya betul. Iya, iya betul. 4 kompetisi udah ada. Carabao Cup, Pak. Enakan mana, Bang, sama yang 2021? Saya nggak main yang 2001. Nggak main yang 2021. Bener, nggak main saya yang 2021. Karena waktu itu 2021 kan masih ini, apa namanya, masih berbayar. Saya main yang gratis, seperti itu. Saya mah main game mah gratis-gratisan, Pak. Jarang banget beli game. Karena apa? Karena mahal. Gamenya mahal. Kita lihat lawannya ya. Kylian Mbappe, Otavio, Frenkie de Jong, Locatelli, Pep Guardiola, Cesar Azpilicueta, Campbell, Virgil van Dijk, Roberto Carlos, Kim Ji Hyun. Apa tuh, siapa tuh Kim Ji Hyun? Bang, Liverpool punya FIFA Club of the Century nggak? FIFA Club of the Century. Oh, yang 100 abad itu ya? 100 abad. Yang klub terbaik abad 20 itu ya? Abad 20 apa abad 21 sih? Ya kagak ada lah, kocak. Orang Liga Inggris tuh baru. Well, good evening to you and welcome on this most perfect evening for a game of football to which we look forward immensely. Oke, kasih infonya, semangat Bang bikin kontennya. Terima kasih Hari, terima kasih banyak. Semangat banget saya ini. Gila, sebelah nggak asik, mending di sini dibalas terus ya. Karena apa namanya, orang masih dikit, Pak. Masih kebaca semua komen ya, insya Allah kebaca semua. Balas semua. Tetap semangat Bang, walaupun yang nonton dikit. Terima kasih FP Indonesia. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Saya belum punya haters ya. Sekarang tuh masih pada suportif ya kan. Semangat Bang. Terima kasih banyak, Itok ganteng. Memang benar-benar ganteng. Bang, kenapa? Alah. Aspas. Dia pakai sepatu apa itu? Bang, kenapa UCL Madrid 13 ya? Bingung, karena Madrid juara terus. Karena juara UCL terus. Kenapa UCL terus? Juara UCL terus karena kualitas pemain. Lu nggak lihat waktu hat-trick UCL Madrid, nah pemainnya kayak gimana? Ronaldo, Bale, Rafael Varane, Ramos, semua bintang di situ. Ya kan? Halo Bang, halo Keanu, selamat datang kembali. Wih, yang nonton Bang, iya.
Tiba-tiba saya nggak tahu, saya nggak perhatiin, tiba-tiba pas lihat, wah 12 yang nonton. Waduh, Otavio. alhamdulillah banyak banget pak. Well seen. Saw that coming. Hampir aja. Ada new follower baru tuh Well dari PS. intercepted and it certainly needed to be. Frankie De Jong. Caught offside that Offside. Mulai rame bang, iya alhamdulillah 14 yang nonton pak. 14. Gila, rekor baru kah ini? Rekor saya tuh paling banyak waktu itu 17. time. De Jong. 17 main eFootball juga. Ayo bisa pecahkan rekor baru kah? Kita lihat. Atau That's a saya modern yang defender's terlalu ngarep. instinct from a Inzaghi. Keeper pulls Bang, off a update fine eFootball save. The keeper 2022 really mobile dug out kapan his bang? defense then. A magnificent effort. Kurang tahu pak. Mungkin. Ini nggak tahu juga. Belum ada beritanya soalnya. Mungkin ya musim Defense depan. has got rid of that. Ya mungkin paling cepat musim depan pak. Oh, great chance. Paling cepat musim depan lah. And now Ini kan a sudden chance to Kalau counter. mereka update sekarang ya apa namanya agak rugi juga kan. Now it's Otavio. Belum ntar transfer winter. Here's Inzaghi. Oh, well Winter played. transfer window. Ribet lagi ntar update-nya. Mendingan sekali update langsung jor. Langsung live update aja. De Jong. Sorry, gue jarang buka PES. Nggak apa-apa bang. Kenapa bilang sorry? eFootball merubah segalanya. Iya pak, kan bener kan? Daripada saya main FIFA 19 ya kan. Bang, Iconic kapan keluar? Oh iya ya. Iconic kagak keluar lagi ya di mobile ya. Tadi saya lihat tuh. Iconic lah, kok nggak ada Iconic? Cuma ada yang Legend gratis doang De tuh Jong. dari Now event. it's Aspas. Ntar lu ya, sabar ya. Yang komennya belum lagi defend pak. Referee's had a good look. Bang, and Iconic given a corner. main Train 19 bang, kereta banyak. Kalau itu dari Real Fans kereta. Gitu game mobile. Itu game mobile. Apa gimana? And now they can spring out of defense. Iago Aspas. Now it's Aspas. Lihat Otavio. Tuh bagus, masih seger. Denied brilliantly. Well, Oliver as kan masih Tesco, seger. Peter, the keeper has just received an A+ grade. Yo, Ipa mau eFootball. Saya cinta eFootball. Buang, Shige yes. is there to heave it away. Mings, come on. Ayo, counter. Arsenal can start a Counter counter apa here. itu barusan tadi? Bang, kenapa si Kopet mah kuat? Ah? Si Kopet siapa, Pak? Spread out to the left. Kenapa si Kopet mah kuat? Maksudnya gimana tuh? Now it's De Jong. Now hit massive lead. Ah, Goal! Manchester santai-santai. United. Bang, berapa GB bang update-nya? Take the lead. Kalau ini nggak kecil, nggak gede sih. Kalau yang ini paling cuma beberapa GB, kayak 8 GB doang kalau di PS. Kalau di PS, ya kan. Well, he had to Kalau di deal with PS. an awful lot of unwanted attention, Kalau di but mobile his ya nggak tahu. tenacity won the day. Mobile kan komentator segala macam nggak bakal Manchester sebagus United ini kan. take the lead. Ya mungkin 1-0. lebih kecil, grafik And segala that ought macam to be nggak the trigger bakal for a sebagus ini. really exciting and entertaining Mungkin ya game from here on. 1-2 GB kali. It's Kali ya, run saya loose juga nggak there. tahu. Saya bukan Oh, well partnernya played, Konami well soalnya. played. Train Simulator 19 bang. Itu game apa tuh? To Guardiola. Bagus. Morishige cuts it out. Bang, apa tuh? Sabar ya. Partey. Aduh. Tadi aku cek Terrific running on the PS4 ball there. Those efforts are 34 not going GB bang unappreciated. update-nya buat ke versi 1.0.4. And that's been intercepted. Berapa tadi? 34 giga. And it's Neymar. Saya nggak ini deh. Aku nggak banyak deh. Otavio. Tadi nggak gede banget pak. Paling 10 gigaan. Ya atau nggak lebih 10 lebih. Belasan kali. Partey. Nggak sampai 34 pak. Orang downloadnya cepet banget. Oh, he's decent Gol. hit. Yes. They've done it. Bang, pilih Manchester apa PSG? Manchester apa dulu? All square in the blinking of an eye. Ya, And analysis Manchester of lah, the goal Manchester. should take a back seat Bang, to main the game importance of a playable committed teaser. reaction. Apa itu This is playable wonderful to teaser? watch. Itu versi PS apa laptop bang? Mainnya There was PS no pak. getting to that. No getting to it at all. Sekali ngelirik ke Expert komen big langsung. chance. Gila benar-benar. Oh, Kalau mau lihat terrific live save from di the live keeper. game kereta PC. Oh Sparked PC a itu yang tremendous Train stop Simulator there, itu. and I think it's fair Saya to nggak pakai add, PC. he just wasn't expecting it. Saya nggak pakai PC.
Awas, hati-hati, yes. Arsenal can Sabar, counter promptly sabar, here. tunggu maju. Tomiyasu, ayo. Tomiyasu, Otavio. bagus Tomiyasu lagi. This is De Otavio, Jong. wah bagus banget itu wantunya, gila. Neymar. He is through here. Flashing, Great hit. ya. It's there. Neymar Junior, PS berapa bang? PS4, masih PS4 saya mainnya. With time and space Ya, aplenty, he was PS5-nya. never going to miss. Nomor it's 1 pretty langka, damning on the part of that ya kan? defense, Peter, that he was allowed Nomor 2 so mahal. much time and space. Kalau ada pun But I mahal. think you have Sampai to give 10 juta credit ke where atas, it's due. 10 juta And plus it plus. was a brilliant setup and finish. Gila benar-benar. Arsenal go into the lead. Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting Bang, Maradona to look bagusan yang unstoppable. There apa could tuh, be more legend on atau the way. ikonik? Sebenarnya ya, apa namanya? There's the whistle for Saya nggak half-time. pakai Maradona. Oh, what a comeback. Jadi saya Certainly tidak I tahu. didn't see that coming, nor I Pargoy, think that waduh, many in this Pargoy. crowd. FIFA 22 udah rilis, ya Allah, itu udah tahun lalu pak. Itu tuh dari bulan Oktober atau September tanggal 22 tahun lalu itu. Legend bagus, saya tidak punya Maradona. Maradona ada yang legend, tapi yang legend biasa yang ratingnya 100. Cuma ya kagak dipakai pak. Saya lebih suka main pakai yang whole player daripada yang kreatif kayak gitu, yang kagak naik. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Now the counter. Celitano Odado mana bang? Aduh, apa itu pak maksudnya? Apa maksudnya itu? Otavio langsung ke depan. Iago Aspas. Aduh, Iago Aspas. Ada Sweet feet. ini ya, rada ngerepotin ya dari tadi ya. Morishige did just about enough to come Yes, out on top there. bagus banget umpannya. Neither party Come on, ayo, overly willing to naik dong. compromise. Nggak ada yang naik, gila pemainnya. Wirtz. Ya. Tuh, Filippo, gila it's bagus a banget. real chance. Lihat umpannya nggak bagus banget nggak tadi ya? Iya kan? Tapi yang legend nggak enak, staminanya hancur. Oke. Tuh buat tadi yang nanya tuh, Bang live lagi kapan? Mungkin Sabtu, mungkin ya ini ya, saya nggak tahu. Tapi yang jelas besok nggak live. Saya tuh kalau weekdays pasti live, weekdays. Nah, karena besok ada ya urusan keluarga, ada kumpul-kumpul keluarga, jadi besok tidak live. Kalau weekend, kalau bisa live, cuma nggak pasti ya kalau weekend ya. Saya tidak janji kalau weekend. Soalnya weekend juga saya capek pak. Banyak apa pergi-pergi. Ya udahlah. CR7-nya mana? Tidak ada. CR7 mau tahu nggak harganya berapa di ini di eFootball? 490.000 harganya. Saya ini pemain murah-murah pak. Paling Neymar 400.000. Ih, bisa gitu. Wah, keren banget tadi. Makanya subscribe, ayo subscribe ya kan. Makanya subscribe biar saya lebih ya bisa cepet beli PS5. Bikin jadwal bang, ya itu dia yang lagi saya pikirin tuh, bikin jadwal. Bang bentar lagi lebaran, maaf-maafan lah ya, apa namanya gimana, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Siap, FP Indonesia, siap, nggak apa-apa. Santai aja kok, santai aja mas. Ya aja, udahlah bantai aja lah ya. Lumayan buat history ya. More and more. There is just no stopping him. He has made the stage his own. Ya ini kenapa nih? Angle kameranya error nih pak. Kameranya, kenapa tuh? So impressive. I'm not making any apologies, but I was Kenapa willing nih him kameranya? to Halo? supply the finish, and he came Halo? up trumps. Lu, halo? He snaffles his third, and that earns him the match Ya, ball. itu dia. Well, he's been on a Inzaghi. crusade, and his first goal seemed to Ya, terus? just whet the appetite. Ya udah dong. Halo? Udah dong. Lu. Ngapain dia? Udah dong selebrasinya. Bang, saya juga mau keluar bentar, mau lihat PES Indonesia dulu satu video.
Oke, siap Fikri, siap. Aman. Halo. Halo. Ini kenapa ya? Nah, gini nih. Game baru, Pak. Comeback dia ya, guys ya. Ini ngapain dari tadi, hei? Inzaghi. Lah. Loh. Ini ngapain saya harus ikutin kah? Dia kemana? Ayo. Pencet. Oh, udah, Pak. Udah dipencet nih. Nih. Udah dipencet. Tuh. Tuh baru. Udah di spam dari tadi. Emang lawannya AFK deh kayaknya deh. Ya udah, kita jangan ambil gol lagi deh, takutnya kayak gitu. Ngebug, iya makanya. PES 2000 eFootball 2022-nya aja masih ngebug kayak gini. Kayak mana mau update yang ini? Kayak mana mau update yang mobile? Logikanya gitu. Ya udahlah ya, biarin aja lah ya. Janganlah, respect lah, udahlah. Respect lah. Udah respect direbut lagi. Kenapa lagi nih orang? Mas. Udahlah ya, udah belakangin aja, Pak. Udah, respect. Kita tunggu sampai waktunya habis lah. Lah. Halo Konami, kenapa ini? Loh. Kok ada bulat-bulat tengah? Halo. Konami jangan aneh-aneh deh. Saya menang 5-2 loh. Saya menang 5-2 loh ini Konami. Jangan aneh-aneh lah, udahlah. Tiba-tiba 0. Internet. Iya, internet dia nih, internet musuhnya ini. Udah aktif lagi tuh. Nah, udah. Internet musuhnya, Pak. Dia tadi kan kayak diem gitu kan. Benar. Masa tiba-tiba diem gitu, Pak, habis kebobolan? Oh iya, internet musuhnya nih, lihat. Dia diem. Ya kan, internet musuhnya. Bang, yang Missile Legend gratis sudah belum? Udah dong. Saya tadi dapat si ini. Tadi saya dapat siapa tuh? Romario tadi. Ya, pelanggaran. Hah? Yang nonton 16? Oh my god. Aku nggak ini. Aku dapat Carlos, Bang. Aku udah punya Carlos soalnya. Romario udah punya sih sebenarnya. Nih kayak gini nih, eFootball. Halo. eFootball. Hey. Ini ngebug kayak gini gimana ceritanya? Ayolah eFootball. Konami. Kok ngebug gini, Pak? Ini apa ini? Siapa nih? Nomor 25. Ya. PNS dapat Ronaldinho. Iya, sama. Ini ngapain ya, halo? Ini ngapain ini? Nomor 25 siapa sih? Otavio ya? Ini Otavio ya? Sinyalnya, iya, sinyal musuhnya, Pak. Kalau sinyal saya, kalau sinyalku, streamnya juga pasti jelek. Streamnya juga pasti nge-lag. Ini streamnya nggak nge-lag kan? Ya kan? Berarti sinyal siapa? Sinyal musuhnya dong. Logikanya kayak gitu. Lah. But for now the referee is keeping his cards in his pocket. Ya, sinyal musuhnya ini. Nah, kan? Nah, nge-freeze lagi. Aduh. Astaga, ntar lupa saya ambil minum dulu. Sabar. Oke, udah ya. Bener-bener. Bang, aku keluar bentar mau beli makan. Siap itok. Aman kok, aman. Ini ya udahlah, kita tungguin aja lah ya kayak gini ya. Dia ngepres kagak jelas doang. Nah, kan. Udah passing-passingnya, Pak. Kagak usah ngapa-ngapain dah. Udah main kandang burung aja kita kayak gini. Diajak gelut wae. Iya benar. Tapi saya tidak mau nyari masalah. Nah, udah main passing-passingnya lah kayak gini lah ya.
daripada kayak tadi lagi nge-lag Oh, jadi lama. terrible pass. Nah kan dia nggak jelas kan kontrolnya kan. Ayo bola sini. Untung outnya kagak cutscene. Bang, umur abang berapa? Waduh, saya tidak bisa jawab, Pak. And it's Belum bisa Roberto jawab. Carlos. Yeah, that Buset, does look a foul. Referee's given a free kick. belum bisa jawab kalau umur kayak gitu. Masih Morishige. privacy. Maaf ya, Meo. Maaf Bang Meo. Oh, he's had it nicked away from him. Partey. Ya udah passing-passingnya Pak sampai waktu habis, Pak. Udah And it's kesempatan Morishige. ngegolin. Enggak, kalau ngegolin apa Roberto namanya? Carlos. Ntar nge-lag lagi kayak tadi. And it's Selebrasinya Roberto error Carlos. lagi, ngebug lagi ntar. Ih, That's Partey. ntar aja match berikutnya kita gas lagi, ya kan? Ini pemanasan passing-passing aja dulu. Tuh. It's a good ball and he could be in. Well, he's looking at the referee, but the referee is shaking his head. Nah kan, nah gini lagi nih. Cewek itu yang maksudnya cewek itu yang nanya si Meo. Udah balik lagi nih gua. Oke Sorjono, terima kasih sudah balik lagi. Itok, terima kasih sudah balik lagi. Nah kan kayak gini nih. eFootball. Aduh ya Allah. Bang, download PES 2022 di mana? Saya downloadnya di PlayStation Store karena aku main di PS. Mungkin kalau yang mainnya di PC, ya download aja di Steam. Udah, download aja di Steam. Kalau mainnya di PC. Kalau di PS ya PlayStation Store. And it's been taken short. Apa Pak? And now a sudden chance to Tiba-tiba counter. goal kick. Nah gitu ke Konami. Udahan. Nah kan bener kan, this match abandon due to your opponent having a poor connection. Berarti lawannya dong. Ya nonton jangan lupa mampir ke channel Sorjono ya guys ya, saling bantu. Tuh, silakan mampir ke channel Sorjono kalau mau, kalau tertarik. Bang, mabar PES. Saya tidak udah lama nggak main PES Mobile Pak. Terakhir tuh tadi doang. Cuma ini doang. Cuma nyelesain misi legend doang. Di HP gak ada kah PES 2022? Belum ada. Yang di HP masih 2021. Mungkin nanti season depan atau enggak transfer window winter ini. Winter. Ya winter ini. Winter summer sih. Summer ini. Summer ini. Musim panas nanti. Transfer ke musim panas. Baru nanti diupdate. Soalnya kalau update sekarang, yang pertama liga kan udah tinggal beberapa match lagi, ya kan. Bahkan udah ada yang fix juara kemarin. Yang fix juara tuh Bayern Munchen, udah fix juara kan. Liga Inggris udah tinggal beberapa udah tinggal beberapa match lagi, nanggung kalau update sekarang. Makanya update-nya kayaknya ditunda. Bang punya akun PES berapa? Cuma gitu aja. Cuma satu. Bang, menurut lu Messi di PSG bagus gak? Messi tuh kalau menurut gua Messi kan kalau kalau di Barca semua bola ke Messi kan, pasti semua bola ke Messi Pak. Karena dulu kan kayak misalkan Xavi atau Iniesta kan pasti supply bola kan pasti ke Messi kan. Yang lain cuma tinggal buka ruang doang, narik back lawan, semua bola ke Messi. Makanya Messi waktu itu ngegolin mulu kan. Sekarang di PSG enggak. Sekarang ada Mbappe, ya kan? Ada Neymar. Ego pemain tuh ada kalau di PSG. Kalau di Barca dulu nggak ada. COC gue udah max semua bang. Waduh, veteran COC nih, Sorjono.
Well, a very warm welcome to you on this most pleasantly clear evening. Conditions absolutely beautiful. Perfect. Apalagi kan PSG ya ampun. Apa namanya? PSG tuh mirip-mirip MU deh. Kalau PSG bagus, PSG tuh gugur di berapa knockout berapa deh? Waktu itu sama Madrid ya. Di berapa besar sih? 16 besar ya? 16 besar kan sama Madrid kalah. New Arsenal, the Arsenal of the 21st century. Yang benar-benar ngegendong si PSG ya sekarang Mbappe doang. Malah ntar Mbappe mau cabut kan? Astaga, maksud. Bang, Ronaldo bagusan di Madrid atau Manchester United? Madrid. Kalau saya tetap di Madrid. Karena saya dulu tidak nonton ini yang di MU. Soalnya kan di MU kan masih muda banget kan, saya belum nonton bola waktu itu. Kalau MU yang sekarang ya jelas lah Real Madrid lah. Lihat aja sekarang dia frustasi mulu kan. Ya, kok gitu? Penalti. Halo Bang, halo Fikri, gue tinggal dulu mau live buat ngejar penonton biar cepet monet. Siap Sorjono. Tuh kalian kalau mau nonton live Sorjono tungguin aja di channel dia. Kiri. Saya nggak mencet apa-apa loh tadi loh, penalti itu loh. Iya bang, katanya Mbappe mau pindah ke Real Madrid. Iya udah hampir fix pak, udah hampir fix pindah ke Real Madrid, udah cabut lah Mbappe lah. PSG juga ngapain Mbappe ke PSG, di PSG malah nggak bisa berkembang ntar, gara-gara ada si Messi, ada si Neymar, pemain bintang lain. Now it's Wirtz. That's been one straight back. Ih, terlalu lama sih tadi. Harusnya langsung shot aja tuh. Bang, katanya Ronaldo mau pensi di Sporting Lisbon. Ah iya. Mungkin itu masih masuk akal. Cuma walaupun aku nggak tahu beritanya ya, belum ada berita resminya deh kayaknya deh. Kalau itu masuk akal kalau di Sporting kan dia pertama kan karirnya berkembang di Sporting kan, masa udah kebobolan aja lagi. Sama Haaland juga mau ke Real Madrid, nggak mungkin kalau Haaland ke Real Madrid, karena kan Real Madrid itu udah punya Benzema pak, udah punya Benzema. Feelingku juga ya, apa namanya, Madrid masa Madrid mau main 4-4-2 gitu dengan dua striker. Bagus, yes, redeeming goal. Ya, balas bos. Bang punya ikonik berapa? Cuma 5. Haaland menurut gua ke City ya, itu mungkin karena kan kalau City sekarang kekurangan City ya itu nggak punya goal getter. Walaupun semua pemain City kayak Bernardo, IMF-nya, attacking midfield, wingernya bisa cetak gol. Cuma sekarang City kurangnya semenjak Aguero ini ya, Aguero cabut ya ke Barca ya. Ya nggak ada goal getter, nggak ada real striker. Ya sekarang masa mau ngandelin Gabjes doang, nggak mungkin lah. Cuma ngandelin Gabjes tahu sendiri. Kayak gimana sekarang? Tuh, atas baca dulu loh. Ntar kalau udah monet maaf pak, ini main bola pak. Ntar kalau udah monet siapa tahu, kalau udah monet boleh sedekah dikit, yang penting ikhlas. Siap Sorjono. Gol nih. Rada stres ya emang. Menurut gua City. Ya itu masuk akal. Ayo Wirtz, kenapa nggak maju Anda? Inzaghi, shooting. Ya ampun, kenapa Anda merosot kayak gitu Inzaghi? Emil Smith Rowe, Gabriel Martinelli, David Beckham, Smith Rowe nih pemain mudanya Arsenal pak. Jago juga lagi nih orang main. Wah anjir, bisa gitu. Pernah main FF sama ML nggak bang? Ya apa namanya, pernah lah, siapa yang nggak pernah main FF sama ML kan sekarang. Pasti orang pernah nyoba nggak pernah.
Aneh aja nggak pernah nyoba. Laki-laki yang suka ngegame ya. Beda sama yang kutu buku, Pak. Biasanya anak-anak kutu buku tuh mainnya ini Brawl Star, Heyday, biasanya kayak gitu mainnya. Game-game damai, nggak perlu pikiran berat karena mereka sudah belajar. Buset. Kalau mau ke Barca udah punya Amayang. Iya, Amayang udah ada. Aubameyang, iya. Aubameyang, Amayang, iya. Bisa Amayang dari mana itu Amayang? Hei. Bagus Inzaghi, come on. Ya, itu bagus banget sih. Sumpah. Tadi tiki-takanya bagus banget wantunya. Ya, balas lagi, Bos. Kapan selesainya live-nya, Bang? Sampai capek. Winda. Ya udahlah. Apa namanya? Bapak kematian, Bapak bocil kematian. Nah, ya udahlah ya, kalau Winda mah nggak aneh, Pak. Cita-cita aja dimainin sama dia. Jokes cita-cita kan dari dia kan. Saya tahu tuh, jokes cita-cita. Ada aja isi palanya. Tapi bagus sih. Menarik bocil-bocil. Terus kadang saya suka lihat komennya kan, ada benar-benar bocil yang polos banget. Astaga, untung aja. Frankie, come on Frankie, dapat Frankie, yes. Neymar, Roberto Carlos, Frankie De Jong, let's go Frankie. Come on Frankie, come on cutback. Hampir. Dapat Carlos, nggak dapat. Nice. Neymar, flashing dari luar. Nggak bisa. Bang, menurut lu bagusan Kemal De Bruyne? Kenapa Kemal De Bruyne, Pak? Kemal De Bruyne dari si Winda juga. Apa plus, Bang? Ya, jelas. Kalau buat sekarang Kevin De Bruyne lah. Kevin De Bruyne. Nah, panjangan Lewandowski adalah Ridwan. Oh, Ridwan Lewandowski. Oh, dari Winda. Itu ya, bener ya. Oh iya, si Winda bener. Ridwan Lewandowski. Aduh, pelanggaran. Kuning sih harusnya. Oh enggak. Kata Winda, iya. Betul. Saya gak heran kalau si Winda. Ridwan Lewandowski. Emirates fly better. De Ligt, Joe Cancelo, Emil Smith Rowe, Muhammad Rashford masih di Muhammad Rashford dari Marcus jadi Muhammad ya. Aduh, alim banget, sumpah. Dia udah tobat kok. Udah mualaf apa? Muhammad Rashford. Ada aja ya. Udah mualaf kayaknya dia. Ya. Ayo Wirtz, Mike Wirtz. Out, yes. Muhammad Rashford. Neymar crossing, Inzaghi. Neymar, come on. Partey. Ih, hampir masuk gitu. Coba ditahan bentar itu. Masuk itu bola ke Inzaghi. Shoot. Wah, mantap gila. Mantap dari 2-0 loh. Maradona udah aduh. Ya, sudah. Muhammad De Ligt gabung di Juve 2000 berapa, Bang? Baru deh. Dia dibeli dari Ajax kalau nggak salah. Belum lama, baru 2020, 2021 mungkin. De Ligt itu dibeli dari dari Ajax Amsterdam itu. Lo. Untung aja.
he did the hard part Sudah. right, but Itu 2020 deh, Maradona. It's easy to say it, but difficult to stop it when runs in behind are being made like that. Ya kan, kebobolan 1 gol, 2 gol santai aja. Ya kan, kita bales. De Jong. Waktu This main is bola tuh exactly the panjang, approach they Pak. have to take now, Peter. Jadi This is a really jangan terlalu dibawa front-footed pusing. approach. Aduh. Well, the question now is whether they can sustain it. Bagus Neymar. Come on. Final ball not quite right, and his teammates are irritated at that. Mesiun siapa? White, Mesiun 2021 apa De Ligt. 20 Bang di prank di PSG. Prank di PSG gimana, Pak? Masuk PSG gitu maksudnya. Di kontrak PSG 2021. 2020 mah masih ngendon di Barca dia. Pull past that, sloppy. Bang, selebrasi naik mobil. Aduh, gimana itu, nggak ada pencetannya soalnya kalau selebrasi. Saya belum tahu pencetannya. Kalau di mobile mah tinggal diarahin ke pinggir kan. Odegaard, Kalau ini saya nggak tahu and it's Son Heung-min. apa pencetannya. And the counter is on. Come on, let's go. Ai, salah, harusnya ke Carlos. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Selebrasi iya. Kontrak 2021. Baru musim lalu kok. Musim lalu, Pak. Bahaya itu. Nah, kan Metro. Smith Rowe. David Beckham. Chance to shoot now. He's had a No shot. gol udah, ya kan? Goal! Bang, di FIFA bisa selebrasi sujud ya? Bisa. Arsenal are level. Bisa selebrasi sujud. Yeah, the right touch Ada in kok moments apa like that namanya, is key kiss to the our ground goals. namanya. Oh, Nama selebrasinya very kiss the neat and ground. tidy. Mencium bumi, mencium dataran. Arti bahasa Indonesianya. Bukan sujud, bukan gitu. Kalau nggak salah kiss the ground deh. Kalau nggak salah ya. Ayo dong, lawan. Aduh. Pak, di pause lagi Pak melawan. Lord Pepsi baru 1 musim udah banyak assist. Substitution for Tap Arsenal. 8 gol 5. Number 10. Lord Pepsi siapa Pak? Lord Pepsi. Final checks on the touchline. A change about to occur. Lord Two Pepsi changes siapa? being made right now. Coming on the field. Quite a thriller this one's Number become. 9. Yeah, it's a very good contest with two very good sides and with Aye. such great individual talent on show. It could Lord go either Pepsi way. siapa? Tapi kenapa tuh? No, that's been intercepted. Otavio. Oh, he's Ya, picked out the Frankie Kuan. runner. And he's got Tengah lagi. backward here. Otavio, flashing. Chance to Ah, shoot. kenapa No, flashingnya you pakai just love the kanan dah? level of intensity here. Neither is prepared to back down, and to be Son honest, that's how Heung-min, it should be. long ball, over the top. Wah, bahaya banget itu. Wah, bagus banget. Lord Oh, Pepsi, should've put salah that ketik away. mulu tangan basah. Haaland Wah, dihabis fully diapain kita? appreciates that. He could have won Harry it then, Maguire. and now he'll be Oh, all si the Harry keener not to Maguire lose itu it. ya. Harry Maguire itu ya. Astagfirullahaladzim. Ntar lu, ada yang injury, Pak. Siapa yang injury? Siapa tadi? Kok nggak ada? Kok nggak ada tandanya injury? Tahu lah, biarin lah. Halo Bang, wih ada si Rasya. Beckham Ntar, falls Cak. short. Gua jadiin mod dulu. Well, that is one way to stop him. He's gone down, but the referee just tells him to get back up again. Ayo, Wir, Arsenal come on. showing a good level of Frankie. intensity at this stage. They're calling on Maksa all banget, their resources. buru-buru banget itu. Ntar Sya, ku João jadiin Cancelo. mod. Dah. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Now it's João Felix. Felix, aduh, Felix baru masuk lagi. Oh, well cut out. No margin for error there at all. Rada tremor ya kalau di kotak penalti kayak Might gitu. have to settle for a draw here, although there's still a chance for one last fling. Neymar kosong. Ah, kenapa Oh, umpannya Ren, kayak gitu, nice Pak? interception. Apa kabar, Bang? Baik. The final Rada aneh gak seconds sih? now.
Well, they shouldn't be dawdling at this stage. Kenapa They need to pakai get the bank? ball in the mixer and Rada quickly. aneh gak sih ininya? And that has left him in Ngebacanya a heap. ngedenger. And it's Kalau lu Neymar. yang ngomong gitu. Inzaghi, whose goal scoring. And that Set kok will be gitu? the Kenapa final gitu? act. Kenapa, Pak? Terrific Kenapa, match. Fikri? Universal commitment to attack. All square. 3-3. and right. Bang, kelas berapa? Kelas berapa ya? Ayo, kelas berapa? Tebak dong, tebak. Set kok gitu kenapa? Kok gitu kenapa? Di kelas 5. Oh, ya, saya mau gacha dulu nih. Gue mau gacha dulu. Gacha dulu ya. Gacha nominating player. Kelas 5. Kelas 5 tuh SD berarti ya? Di kontrak, bukan kontrak. Standar, enggak standar dong. Yang spesial dong. Kan nominating. Nah, spesial. Sabar, gacha dulu, Pak. Nominating kontrak yang American League. Nah, ini dia. Nah, bisa pilih satu kan? Zelarayan, Vela, Pato, left back, right back, yang nggak ada center back ya. Center backnya jelek banget beginian. Aduh, nggak deh. Ntar aja ya. Si Ahmad Rasya pas pertama komen kagak jadi mood. Oh, itu temen, Pak. Soalnya temen. Si Rasya temen. Orang teman sekelas, Pak. Makanya jadi mod. Dibedain. Ya kan kalau youtuber gede juga kan gitu kan kalau temen. Lo kelas 3 SMA ya lu, Bang? Bukan 3 SMA. Tua banget saya kalau 3 SMA. Tua banget dong 3 SMA. Ayo tebak lagi. Berapa? Saya lupa ngambil minum. Tuh pinggang pegel. Gila. Duduk di kursi plastik. Udah kuliah dia, jadi temennya dulu. 3 SMP. Oh, 3 SMP bukan ya? Bang, mainin game simulator atau game live dong? Pak, sumpah, Pak. Game apa tuh? Coba kasih contoh gamenya. Kasih contoh game ya. Pertama, gamenya usahain kalau boleh kalau bisa gratis. Saya on budget banget ini. PAUD ya, Bang? Wah, iya, PAUD. Saya PAUD. Umur saya baru 4 tahun. 4 tahun. Saya masih belajar PAUD. Masih belajar Iqra, abata saja. Ha, ho, dal, da, ro, zai, sin, sot. Ya. Untung inget. Ya, saya PAUD. PAUDnya jadi ini, Tadika Mesra. Ini apa namanya kalau misalkan mau buka membership gimana sih? Harus berapa subscriber? Kelas 2 SMA ya, Bang. Waduh, kan saya PAUD. Tadi si Fikri bener tuh, saya PAUD. Saya baru 4 tahun. Masih polos banget, gila. Polos banget. PAUD main game, iya dong, gila. Mantep gak? Ya kan? Keren gak? Keren banget kan? PAUD main game. Mana lagi channel anak PAUD yang main game? Ayo, mana lagi? Anak PAUD main game. Mainnya eFootball lagi ya. Mainnya eFootball. Gacha, Bang. Gacha pemainnya lagi jelek-jelek, jadi saya tidak gacha. Wah, subscribernya udah 142, Pak. 142. Kurang banyak apa coba itu?
Wow. Semoga bisa 1 juta sub bang. Amin amin itok. Amin amin amin. Halo. eFootball kok nggak ini ya. Halo eFootball. Konami halo. Halo Konami. Ini nggak bisa di cancel loh. Ini nggak bisa cancel nih. Nih, saya udah pencet nih ya. Tuh. Ini nggak bisa di cancel lagi. Indonesian Football Electronic League, EFL, PES Mobile, live streaming sebelum Lebaran. Bang Edun minta di challenge nih. Widih. Bang Edun siapa lagi? 142 itu banyak banget. Coba orang ya satu kamar di dalam. Iya. Tapi kalau 142 orang ya 142 orang dimasukin satu stadion, tetap saya stadionnya kelihatan kosong kan. Fabio udah punya apa tuh? Fabio udah punya fans. Waduh, fans apa nih namanya nih? Ini baru orang-orang random, Pak. Ya, kecil-kecilan. Ayo, Sya, lu nggak bikin YouTube, Sya? Main apa? Main Apex. Halo guys, balik lagi gue Ahmad Rasya. YouTube channel gue bakal main Apex Legend di sini guys. Bang main ML lebih suka hero apa bang? Saya tidak main ML. Terakhir main ML tuh dulu. Enggak terakhir main ML tuh beberapa hari yang lalu. Itu pun gara-gara nemenin si Sorjono live. Nah ini dia. Aduh anjir. Powernya 2600 dia. ML tuh dulu terakhir make tuh Layla. Ngepush pakai Layla terus pak. Gila Layla tinggal mencet-mencet doang. Sambil merem juga bisa itu Layla. Main pakai kaki Layla. Bisa double kill, triple kill mah. Skip. Waduh. Lumayan tau. Gue post di status gue channel biar makin rame. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih. Siap, nggak apa, santai aja. Malah bagus kalau di share. Batistuta, Jadon Sancho, Marco Verratti, Xavi Hernandez, Pep Guardiola, Beckenbauer, Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Andre Robertson, Keylor Navas. Bang, cara live gimana bang? Live dari mana? Live dari mana nih? Live dari PS, dari PC atau dari mobile? Jabun balik lagi. Iya, Jabun tadi di awal-awal ya dia muncul ya. Mau live dari mana dulu nih? Dari mobile, dari PC atau dari PS? PS, dari PS. Kalau dari PS, ini buat PS4 ke atas ya. Itu kan di tombolnya kan ada tombol share tuh. Ya kan? Ada tombol option sama tombol share. Yang di sebelah tab. Nah, lu pencet share-nya. Lu masuk dulu ke gamenya. Habis itu lu pencet share. Nanti ada broadcasting. Pencet aja di situ. Ntar lu tinggal atur mau live di Twitch atau di YouTube. Tinggal di ini deh. Tinggal di setting mau pakai mikrofon, mau pakai komen, mau pakai apa segala macam tuh ada di situ. Mau di YouTube ini enggak, maksudnya iya di YouTube, cuma mau lewat PS, mau lewat PC desktop, atau mau lewat ini, atau mau lewat HP. Yang gini aja deh, kalau pakai HP lu pakai ini apa namanya, aplikasi tambahan kayak Streamlab mobile, atau nggak pakai Omelet Arcade. Kalau saya dulu kayak gitu. Kalau dari PS kayak tadi, pencet tombol share-nya, habis itu ntar ada broadcast.
Kalau dari PC antara pakai OBS atau enggak Streamlabs. Udah, itu aja. Downloadnya di mana? Downloadnya di websitenya. Ya, saya tahu-tahu dikit lah. Soalnya kan, aduh jangan kartu tuh. Bang minta THR, waduh. Minta saya aja dapat aja belum THR. Udah sih kemarin. Oh masa dapat enggak gini, dapat monet aja belum? Gitu. Ya ampun, ini jago nih orang, Pak. Hehehe, ayo jangan berundel, jangan blunder. Neymar, come on. Inzaghi, yes. Terima kasih infonya bang, sama-sama Jabun. Sama-sama banyak, sama-sama kembali. Terima kasih kembali itu. Iya, untung aja. Rada teriak gitu ya, suka banget teriak ya anaknya ya, malam-malam ya. Gue salut dulu bro, siap. Bang apa tuh? Bang punya cewek gak bang? Ada nggak ya? Ada nggak ya? Coba. Ada nggak ya? Bang bagi-bagi THR 1 sub 500. Wah gila lo. 1 sub 50.000. 500.000. Udah lain orang nih kayaknya. Anak nih udah lain kayaknya. Agak lain dia. 1 sub 500.000. Buset. Agak lain anak nih. Duh, masa saya cuma ngandelin counter doang ini. Frankie De Jong, Leo Messi, Ankara Messi. Lah, untung aja. Bang, gue punya SS Inzaghi bagus gak? Yang di mobile saya nggak tahu pak. Saya nggak punya Inzaghi soalnya. Gue udah 6 dasar. Bener-bener lo. bener-bener. Ujung-ujungnya minta THR. THR aja, saya aja tidak sampai kayaknya 500.000 pak. Ya gol, udah. Bagus. Bang tutorial dong. Ku ikuti channelnya. Tutorial apa pak? Tutorial apaan? Anda tanya aja di ini, di live stream. Tanya aja. Ntar saya jawab. Kalau bisa dijawab, saya jawab. Kalau nggak bisa ya sudah. Lihat nih. Serangan pertama gol 1. Langsung pertama. Apa sih ngomong apa sih? Tahun THR 1 sub 10.000 buset. Gila. Emang mau dibuat apa sih duitnya? Ayo. Buat apa? Lihat. Aduh, kenapa ke Neymar? Masuk loh. Oke. Maaf salah ketik. Cara live ini bang. Iya tadi apa namanya kalau dari PS pakai tombol share. Kenapa saya nggak buat ininya? Gol mantap gila. Dari tadi ditekan kan mana pro player 1 kan. Frankie De Jong. Langsung serius dia pak. Sekali diserang langsung bobol. Ngamuk dia langsung. Lo kok gitu? Bastituta
Bastituta melebar, Alexander Arnold bagus. Leo Messi, Angkara Messi. Ya. With a fine tackle. Ayo, counter. Come on. He is the type of character who rises to this sort of challenge, and he will be back Yes. for more. That appeared to be an inevitable outcome. Too Sebenarnya much kita traffic. udah defend aja sih. Enggak sih. That's been Jangan deh. intercepted. Terlalu riskan kalau defend. Saya tidak pandai defend. Partey looking tiny in position. It's Gol. Iya, bikin tutorial buat bayar open. Aduh, udah. Saya tuh sudah tahu. Saya sudah feeling, Pak. Saya sudah feeling. Pasti jokes-jokesnya kayak gitu kan. Udah feeling tadi. Jangan-jangan buat apa? Buat jokes nih. Udah kepikiran tadi. Mau nyebut kayak gitu. Cuma saya tarik lagi. Jangan deh, jangan disebut deh. Ternyata disebut sama dia. Bang, aku mau off dulu, Bang. Habis baterai, ketemu lagi, Bang, di live selanjutnya. Siap. Siapa tuh? Siapa? Itok. Terima kasih Itok sudah mampir di live ini. Terima kasih banyak. Enggak, gini, kalau misalkan gue bikin tutorial, kan kalau record di PS itu harus record game. Misalkan nih gue keluar dari gamenya nih, tuh layarnya gimana? Layarnya biru, Pak. Layarnya biru kayak gini. Nah kan, ada orang-orang kayak gitu kan. It's had its moments, and it's 1-0 at the break. Bang, mainin game Dev Simulator, tapi gue nggak terlalu tahu harga. Saya tidak punya PC ya, Bang. Saya tidak punya PC. Maaf ya. Satu paket lengkap 100.000. Mohon maaf. Saya belum menghasilkan uang dari YouTube tuh, belum menghasilkan uang, Pak. Kayak mana lah mau kayak gitu. Aduh, tiang lagi. Kayak mana lah mau kayak gitu, ya kan? Dapat monet aja belum. Subscriber aja baru 143, Pak. Mungkin di mata orang kecil, Pak. Buset, ngamuk dia. Untung defense saya lagi bagus-bagusnya nih. Wah, gila, digebok aja tuh kiper. He was berating his defense before making the save, and he's at it again Aduh. now. Itu Messi tuh, lihat Messi. Kok dia langsung gitu ya? Kagak diumpan ke Messi ya? Biasanya, aduh, kenapa gitu? Bagus. Defend, nice. Salah. Buset, berapa juta itu, Pak? Anda mimpi aja kayak gitu. Siapa yang mau ngasih kayak gitu, Pak? Orang nggak ada pengangguran kalau ada YouTuber kayak gitu. Sekaya-kayanya Indra Kents juga kagak begitu kan? Cuma sombong-sombong harta doang kan? Kenapa jadi Indra Kents ya? Kan? Lihat. A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Yeah, and it's not a surprise to see him elect to shoot from there, considering how much movement can be generated on the ball. Great hit. Otavio, tengah. Bagus banget tadi umpannya padahal. Wah, umpannya bagus banget itu. Gila, umpannya siapa itu? Arnold ya itu ya. Ini jago nih orang, Pak, sumpah. Ya, kok tinggal 3 viewsnya? Tadi banyak dah. Untung aja. Bagus Thomas Partey. Come on. Yes. Florian Wirtz. Pelanggaran dong. Lah, kok tinggal 3 view-nya? Astaga. Neymar. Well, it looked promising, but the final ball is just not quite right. Neymar. Can he put it away? Oh, once he made the save, it didn't take the keeper long to start barking at his defense. Wantu kayak gitu tuh. Bikin tremor, Pak.
Well timed, excellent. Pada tidur kali bang, iya. De Jong. Udah setengah 11 nih. Udah malam juga, besok sahur kan. Saya juga bentar lagi lah ini. Excellent challenge there, uncompromising. Offside. Inzaghi Ya kan, is offside. flagged offside. Ayo. Masih 1-1, masih aman harusnya. Tenggorokan sakit pak. Guardiola. Bagus. Poor pass that. Alah, Sloppy. kok salah passing mulu ya. Oh, and he's broken the line here. Defense sih bagus, Had cuma to salah make passing that, aja and mulu he nih. did make it. Antara dia defense-nya bagus Looking to atau emang break out sayanya aja here. yang rada-rada. Octavio. Tuh, Florian Wirtz. Interception. His positioning was spot on. De Jong. Beckham. Pep Guardiola. Pep. Masih Pep And he Guardiola. skips past his man. Dia bawa terus loh bolanya. Batistuta. Batistuta, David Beckham. whose goal-scoring skills have already been evident. Messi. He's Messi. found a way past. Barcelona merit full marks for their attitude and application in trying to win this. It means an awful lot, Lah. obviously. Now it's Ayo Phillips. Inzaghi masuk, come on Van dapat. Dijk cuts it out. Bener-bener. Well, they Sumpah. deserve an awful Makin lot malam of makin credit for susah, their Pak, lawannya. commitment to the cause, but it's a goal credit that would be most welcome now. Neymar lihat Neymar. Kan bener kan bahaya kan kalau kayak gini kan. Lihat kelakuannya. Gila tangil banget lawannya. Oh, the ball's run loose here. Gocak kayak gitu. Sumpah dari tadi gue defend doang pak, kagak nyerang ini, cuma ngandelin counter doang, nyerang. Concentration levels are very good, and so is the Tuh, commitment. astaga. This game could yet yield a winner. Frankie De Jong. Udahlah gol lah. Beckham. Beckham! Untung aja enggak. Oh, what a wonderful stop! Beckham sparked a tremendous stop there, and I think it's fair to Ayolah, add, umpan yang he benar just lah. wasn't 10 pakai expecting tonggak it. satu. Udahlah. Now has he got the Buset beating of deh. his marker here? Anjir nih orang apa sih Driving tangil forward. banget, gocak mulu And dari he's in tadi. a really good position here now. Well, both sides might have to settle for a draw here, although Ya, udah and kelar there lagi goes counter the juga. final whistle. A game chock full of Nggak moments boleh of talking gitu, mau points lebaran harus in bagi-bagi good or THR. either way, but chose in the end to Nggak share gitu its pak. spoils. It ends in a Saya highly lagi entertaining ntar draw. kena jadi korbannya kan, Final saya thoughts, lagi Jim? jadi kena Arsenal can korbannya. always take more positives from a result like this. Yes, there is some tidying up to do, but some real promise too. Saya lagi ntar kena korbannya So kan. many thanks to Jim Beglin. That's all we have time for. Good evening to you. Apa nih? Ramein live-nya Bang Fabio. Rasha udah pakai ini status aja. Terima kasih banyak. Untuk ya. Tapi nggak apa-apa. Aduh, lihat promosi 16 poin pak, gimana ngejarnya 16 poin? Gimana ngejar 16 poin? Masih 8 poin lagi nih. Butuh 8 poin lagi. Promosi 16 poin. Gede juga itu. Seorang Tron Gamers cupu. Sorjono lagi live tuh. Kalian kalau mau lihat live Sorjono boleh ya, cari aja. Parah Bang Fabio nggak mau bagi-bagi THR. Bukan gitu pak. Nggak. Buat beli game aja belum bisa. Mohon maaf, game aja belum bisa saya beli, apalagi mau bagi-bagi THR gitu. Saya youtuber kecil kan, masih youtuber kecil. Saya nggak mau ntar takutnya orang kesini gara-gara giveaway gitu loh, kayak youtuber yang ya itulah, kalian tahu lah ya. Orang subscribe, orang nonton cuma gara-gara mau giveaway-nya doang, bukan karena kontennya. Ya, emang konten saya nggak jelas ya, cuma emang iya konten saya nggak jelas, cuma kayak gini-gini doang, live stream terus
ngomong sendiri, nggak ada facecam, nggak ada apa, nggak ada reaksi atau segala macem. Cuma ya beginilah. Cuma pakai PS udah, live stream sama wifi, sama internet. Nggak ada aneh-aneh, belum ada aneh-aneh. Facecam belum ada. Mic aja ini pakai headset. Mic. Delih, Koulibaly, Cuadrado, Chiellini, Gosens, Frenkie de Jong, Florian Wirtz. Bercanda bang, santai aja bro, santai aja. Santai aja. Oh, kita main di kandangnya Juve. Santai aja bro. Santai mas saya mah. Sama gue mah santai. Tapi by the way, ini itu dari tadi main alhamdulillah belum nge-lag pak. Sumpah biasanya kan nge-lag banget kan. Tapi bagus sih kalau mau bagi-bagi THR, lagi gak kuat kali kumat. Lagi gak kumat ya. Konami lagi sayang sama player-playernya. Kan baru update. Tadi baru update, Pak. Mungkin itu di fix dari situ ya. Oke, ini dia Allegri. Vibes-nya vibes ini ya, vibes baru ya. Vibes-nya baru banget nih. Biasanya main di Emirates Stadium, sekarang main di Juve. Juve apa? Nama stadionnya? Nama stadion Juve apa, Pak? Gathering to get through the gates, but regardless of that, there's a great feel here. Locatelli. Excitement for the game ahead. Wah gila. Tunggu aja. Tangan gue basah. Aduh gila, langsung dipres kayak gitu pak. And it's Locatelli. Bagus Mings. Gila, bagus banget itu. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Kenapa langsung boleh deh, nggak apa-apa. Now it's Wirtz. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Telat. Kan gue basah jadi selalu ketemu, gue nggak tahu bang. Basah dipakai apa pak? Dipakai apa yo? Tangannya dipakai apa? Kok bisa? Ya, tipuan yang sangat baik tadi. Keringet, oh keringet, ya positif, nggak apa-apa. Keringet, ya. Kirain buat apa, ya kan? Saya bang. Apa iya benar keringet itu? Aduh, ini gol nih kayaknya nih. Locatelli nih. Untung aja. Untung loncat tadi pagar hidupnya. Ya, bagus. Roberto Carlos. Dapat aja dia. Bener bang. Oh ya udah, saya percaya. Lah kok ke sono? Astaga. Siapa yang lempar itu tadi barusan? Alah, Raul. Udah gol lah inilah. Untung ya bagus. Oliver kan udah bener-bener tutup tadi ruangnya. Ya. Frenkie de Jong lakukan kenapa sabar dah bang, ganti HP dulu. Oke siap. Raul. Koulibaly. Iya, bagus Neymar, bagus banget itu. Terupas. Ayo Inzaghi. Yes. Ya, aduh. Kok bisa nggak lewat itu? Nanggung banget itu bolanya. Oliver kan juga ya, kiper dia ya. Gosens. Masih Gosens.
Depan, Dusan Vlahovic. Ya, iya dibawa sama dia. Shooting. Iya, mana bisa kayak gitu. Ini PES, bos. Kalau FIFA mungkin bisa kayak gitu. Penalti lagi. Ya Allah. Astaga, ya ampun, kiper nih. Oh enggak, Vlahovic. Bagus, ya lihat nggak? Gue kalau main double press bang, satu ngejagain, satu ngerebut. Iya betul. Kalau main double press kayak gitu, nggak bisa dimajuin dua-duanya pak. Kalau dimajuin dua-duanya, ruang kosong di belakang, pasti kayak gitu. Di one two aja udah abis. Gak gol tuh, penalti by the way tadi. Tapi saya biasa aja reaksinya. Still goalless. Frankie de Jong. Dia mainnya bosen banget pak. Main slow build up dia. Saya main fast build up ini, quick counter, tapi tetap aja patah-patah juga serangannya. Romario, aduh bahaya banget nih orang. Alah. Nggak apa. Baru satu gol. Masih game on banget ini. Masih bisa ini, ayo. Tuh, Neymar kan. Wah, kan lihat gak? Ya kan, bener kan, masih game on kan. Belum game over, Pak. Lihat. Keren banget ya gol barusan. Bang, lu pernah gol salto jauh kayak Ibrakadabrak. Kenapa Ibrakadabrak namanya? Gak pernah. Itu ajaib banget kalau bisa begitu. Paling paling jauh titik penalti pak. Ya jarak segitulah. Langsung depan. Bahaya. Ya bagus, Florian Wirtz. Come on, Wirtz. Ya, wih, nggak pelanggaran loh. Aduh, bahaya tuh, kan, bener kan. Vlahovicnya jagain Tomiyasu. Bahaya banget tuh kayak gitu tuh. Counter kayak gitu pak. Ya nggak apa. Masih 2-1, masih aman harusnya. Ayo, bisa yuk, gol balasan. Kenapa ke sono? Hoki itu si Ibrakadabrak, iya pak. Kalau gol kayak gitu mah bukan jago, gol hoki itu. Gol keren kayak tiba-tiba dari tengah gol gitu. Gol hoki pak itu. Cuma asal nyoba aja dia kan. Kalau golnya syukur, enggak ya enggak udah. Alah, kenapa gitu? Ini yang nonton ada 6, ada 5, cuma yang komen kenapa cuma 1 ya? Lalu bisa tolong dijelaskan kenapa yang komen cuma 1? Ini yang nonton lumayan loh, ada 5, ada 6. Ya ampun. Sends it forward. Neymar. Wirtz. Dapat dong. Kalau penalti hoki nggak bangga lah. Kalau penalti itu mental. Udah, penalti mental dong, udah. Lu mau nendang ke tengah nih, lu nggak bisa tendang ke tengah, bisa aja gol kan. Kemungkinan golnya tuh besar kan kalau penalti kan. Tinggal mental aja udah. Kalau penalti, lu mau tendang pelan aja bisa masuk. Aduh, tiang. Astaga, kenapa reboundnya kayak gitu? Paling dia tidur, HP-nya lupa dimatiin. Iya. Logikanya bener juga. Bener juga logikanya kayak gitu. HP-nya lupa dimatiin, ya ketiduran dia. Saya juga pernah sering kayak gitu. Tiba-tiba baterai lowbat paginya, tinggal 2%. Pressing's intense and it's paid off. De Jong.
It's a good ball. and it Otavio, could be ayo, in. alah. Dia Danilo. defend ya mainnya? Oh enggak deh, belos Delix. dia mainnya. This is De Jong looking to break out here. Frankie De Jong. Nge-lag. Ya, mulai kumat And he's ya. picked out the runner. And that's a nggak bisa gitu. He's had a shot. Bagus banget. Oh, what a wonderful stop. Well, you can't ask for much more than That's that. a A wonderful difficult stop. moment he simply had to deal with. Bang, sakit hati lu apa bang? Enggak pernah. Saya soalnya fans Liverpool, santai aja. Mungkin kalau fans United, beda aja itu. No messing about, just Beda cerita bludgeoned itu away. kalau fans United. Chiellini. Saya fans Liverpool soalnya. De Ligt. De Ligt. Ayo. Kolibali, ya. De Ligt. Masih De Ligt. Anjir lah, gue liatin Oliver Kahn So lu. can they find a way to turn round this deficit? Iri, lihat Oliver Kahn lu. Raul. Oliver Kahn yang mana pak? Mobile, pas mobile. Well seen. Saw that coming. And there's his chance to lead the counter. Tuh, Inzaghi tuh, Fiddles it nah through. kan. Now it's Inzaghi. Lagi The dong. ball is loose and the chase is on. Weh, pelanggaran He's gonna be pulled dong, back ya for that kan. one. The Oliver attendance Kahn lu jago. was 44,070. Ini di PS pak, di PS apa namanya ratingnya lumayan. Chiellini did incur the wrath of the referee and deserved himself a booking Ayo. in the process. Yeah, Ay, and he left hold of tipis his coming, banget. and he still Tipis failed to banget, heed the bener-bener warning. tipis itu. Sumpah. Lu nggak lihat itu, belokan dikit lagi udah bisa gol itu. Ih, bener-bener itu pagar udah lewat, udah enak banget, udah cakep banget. De Ligt. Cuma curve-nya terlalu lebar, terlalu dalam. Unless they can devise a quick counter-attacking plan, they're going to need to see much more of this ball. Aduh, ayolah, jangan sampai kalah lah. Ini 16 poin nih, Wirtz. berat pak kalau kalah. And they can counter here. Ayo, Well, the defence proved infallible then, but that won't be the sumpah last they'll divisi see of 4 him. bener-bener loh. 16 poin pak, 16 poin buat promosi ke divisi 3. Running strong and purposeful. Oliver Kahn, Shapes to bagus, shoot. gila. Sakit hati gue ketika udah semangat ke satu baru banget capek. Oh ya, lupa dicetekin ya. Ya saya juga pernah kayak gitu pak. Lupa dicetekin HP-nya kan. Apakah hari ini rekor view lagi? Kita lihat. Apakah tembus 100 view They've played it short. di replay? Kita lihat ya. Soalnya apa namanya dari tadi banyak pak yang keluar masuk. Counter promptly here. Astaga, kenapa umpan kayak gitu? It's a pretty loose pass. Bagus, ayo dapat. De Jong. Frankie De Jong. Frankie. And it's Danilo. Gila diputer-puter sama dia. Oh, lovely bit of skill. Masih menit 71. Aduh, ada wasit gila di situ. Mau nendang bola jadi nendang wasit itu. Si ini. Aimed in towards the centre. Gila diapain itu bolanya. And it's hoisted clear. Ayo counter, let's go. Neymar is now the subject of some adhesive marking. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Ya, Peter, Inzaghi, mantap, they're bagus. gonna- Face to face with the Ya Allah, Inzaghi. ya Rob. Lovely idea, just didn't get it right. I actually fancied him Kurang to score maju there, sih itu but chipnya. we should give the keeper credit for doing his bit. Ayolah, bang, menurut lu Penaldo That's ganti. been intercepted. Lalu, Otavio looking for the runner. Florian Wirtz, Now it's come on. Wirtz. Udah capek dia. Arsenal Udah nggak ada might stamina, just end si up Florian. kicking themselves after that if they're lucky enough to get another. Astaga, It has to ayolah bang, count. jangan main kayak gitu bang. Naik lagi bang, naik lah. He is through here. That's been cut out, well played. Astaga. Udah menit 80 nih. Romario. Juventus clearly have been instructed to kill this off. Offense is the best form of defense. Astaga, ayolah. And that interception Jangan out, was jangan out. most Out. necessary. Penaldo gantengan di mana? Lord terganteng nggak dimainin bang? Oh iya, Lord terganteng kita. Tapi jangan deh, lagi ketinggalan soalnya. Rada resiko juga. Saya gantiin aja paling. Brahim Diaz. Lagi ketinggalan soalnya, lagi 2-1. Butuh Inzaghi banget ini.
TH saya upgrade. Mantap. Mas. Ini habis ini saya udahan aja lah. Udah capek. Udah berapa jam sih? Udah 2 jam. Ya 2 jaman. Udah lah ya habis ini. Cukup kali ya. Halo bang, gue manusia apa orang ya? Apa ya? Oh ini si sayang. Ini si sayang pak. Saya ingat profilnya. Halo bang, halo. Gue manusia apa orang ya? Besok gak live ya bang? Enggak, kayaknya enggak. Tapi nyalain aja loncengnya. Siapa tahu saya berubah pikiran. Nyalain aja loncengnya. Saya mantap, kamu udah ganti nama. Iya, udah ganti nama jadi gua manusia apa orang ya? Diganti bang namanya, iya. Aduh, pegel ya. Si Sorjono masih live loh. Masih live loh dia. Semangat sekali ya. Si Sorjono tuh gak ada yang nonton tuh, kasihan banget ya. Ini kenapa sih ini musuh, halo? AFK kayak gitu. Substitution. Buset, ditungguin sampai habis waktunya. Wah, bener-bener nih. Tonton Gi ya tuh. Si apa namanya? Si Sorjono. Udah all out attack aja udahlah. Ayolah, Bang. Jangan ngejek kayak gitu, ngejek kali dia mainnya. And it's Mings. Oh, Red, nice interception. Udah all out attack aja, bodo amat ke event lagi dah udah. His impact already. Nyerang aja terus. Mings. Otavio, let's go Otavio. Oh, that's Kok nggak dapet sih? Ayo dong, dapet dong. I thought it was gonna Kok nggak happen dapet then. itu? How many more Elah, dia main chances can they kandang kayak gini realistically expect now? Sumpah. Emang ya. Manusia itu diciptakan dari tanah emang. Tapi kalau orang kelakuannya kayak gini, lihatlah. Hah? Kayaknya pas nyiptain dia tanahnya kecampur sama tai ayam kayaknya. Juventus clearly now Kayak begini lah, need ya kan? preservation mode. I Lihat don't aja think tuh, they can assume kelakuan that the game is safe. astaga, One mainnya slip di can be kandang. really costly. Tahu aja orang mau nyerang ya. Ya udahlah, capek gue. Oh, nicely intercepted. Blunder pula sih Ming. Gets away. He's one on one. Surely, chance. Udah. They've scored. Kok kita iya kan? Ball clear. Aduh, bener gak ada akhlak, Really gak ada is akhlak. so. And that will be the final act. Well, the players certainly Ya, gave apa? it everything, Oke, but just didn't sekian get dulu the break. hari ini Terrific live streamingnya. support, Terima terrific kasih yang sudah effort, nonton. but the wrong Terima outcome. kasih yang sudah subscribe dan lain-lain. Terima kasih. Hashtag 31. 31 bukan dibantai dong. Dari tadi saya menang pak. Kemarin hashtag 62. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Terima kasih yang sudah support. Terima kasih semua. Special thanks buat si Rasya. Oke, terima kasih. Terima kasih banyak. Saya udahan dulu, udah malam, besok sahur, udah jam 11 juga. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang udah nonton, yang udah nemenin, yang udah subscribe, udah like, udah share. Terima kasih banyak, respect. Oke. Kita bertemu lagi di live selanjutnya. Kita ketemu lagi. Santai, saya nggak akan kemana-mana lah. Ketemu lagi di live selanjutnya, oke? Terima kasih. Respect. Signing out. Bye-bye. Asik. Ada closingnya ya. Ada closingnya, keren juga gue.